Samoa, Sekiari Samoa. Sa fifia e lo tondo e musica. Kalene wa watu e pen ele fakta ya fifia ala fifia fakta. Tasan me e manuia ya kalpoina. Little imata utu malepeni sun lalai mulinu etai tu pito ia pia sio utau langa manaya le fit ula fi mai le sami ota uma fit tu le langi wasulungi ya umasia utani a omasa bali bali le masina se i susulu ia Samoa lo umatundu se i fai ma fia si vai ma pepe se matata la to ulele na omae vande la lo oleni na oa umasia upele tangi mai lewati olo otumai imata pele Maeva masia upele tato oto ayo pese matilo tino atu isisifo olo otu maya ile casino mauna moli pa ata amilongilo pe osepera mitai ai pupito le masina se i susulu ia Samoa lo umatundu se i fai ma fia ia la tine matama olo si vai ma pepe se matata la to Taule ingoa, wafa ingoa Samoa. Le peni now le Pacifica, wafa mamita ngaya ita. Fa apea ona lawiloa, ile lalo langi atoa. Walai ona to atele. Masina se e susulu ia Samoa lo umatundu se i fai ma fia ia la tine matama olo si vai ma pepe se matata la to ulele na omae na oa umasia upele le masina se i susulu ia
Talo fa Samoa. Wa ule ne yo kasputi alu. Awal suwi ya ngila wa ule kio. Aeva eva mai ina se fudu lima iva kolu. Amo. Radio Samoa. Vevela a. Fofogamua le sunga ya ben pe tana I le rivango la Aoauli la solua le ya solua se fulu ma le lua le riva sino yulangi lua felo lima fifi la nga fa talo fa tuai ila mai moma la fa funganga I le rivango la Aoauli ma tango filo solo ma yo ave o le la fa mango ia tanto tanga me e mo se ito mo wai sina ma fa na I le riva tau le tau malulu o lo fege mo lo tatu tru ela ga tiktono New Zealand fa pe fo I si tru lo langi pere au se talia e ma tunu lo fenga I mo le ventau le tau malulu I le nei fo I taimi o le tausanga malo le soi fu manuia ma le langi e mama pa malo antu le telenga ia titia mo le tau mafutanga mai le tau na lila si uli me fo I taimi le ma antu lau tatu mafutai Aoauli ma Fofogamua se lia le tulai fa I le fia na nei malo le fai o le faiva e malo fo I le tau antai Aoauna pa ia le tua la waina la na upfolfola I so se fanta faita ulanga ma so se tofine mano le talo malo fo I le onu sai e langa tui leo te maam tina ma tua pa anga masani le Radio Samoa pa talavantu ya tu le rivaingo la Aoauli le malo si le do lo fi tai tunga wala sa I ngā manuia mo a inga e langa tui New Zealand ya fa befo I lo tanto fa sinomanga I Samoa ya malo le fa longo tinga ya miselanga ya tu fa na wia onga I le nei fo I kuantalo na tonu o la ua whenga iei. Ma lo ia tau le whanau le ono sa. A whai fo I hini si o lo a fia I le ngā se ngase o le fulu. Ia ma so se ngase la fo I le riva I tau o le tausanga. Ia wha ma lo a tu le ono sa. Na pangwa o lea. Ia tātou sita ia wha torunga mai ali. Ima tau tai fo mai. Ia o le pepe si le fulu I le nganta ia I tātou New Zealand. Ya misela van tu no lo fenga I mala tau manu lo ile mai tau wantu I Samoa le pepesi e le fa mai o le dengue fever po le fever o po naivi a fiai le tu telefoi o nisi o lo ia tono le tatu o tu I Samoa ya le mena le aunga ai le fai o tui pui ya ai tele mala tu I Samoa fai le la usiaki ya misela va tu va mti da ma tu I le riva tau ya wa tele la va swing o le tau I tausanga ua mawai. Tau le tau manulu I nei New Zealand. O le matua manulu e le siawa no se mawhanawhana. I le riva tau, soli. E ama kua ma aki le manulu le po. E mauti noa lawa e matua mawhanawhana lawa le au. I le teimi sulu mai ei I le la. I le la pe o le tātou mori mawina. Se I vanga da lawa e tutu se me paolo. I angi malu mai lo le malasavi. I au na elangona no leo le mani. Ya o le teimi fo I lai mo wantu ai le fitu o le tamalo. E o le taimi fui nai te whalo ngatu I le whāti ke rile ta ua mai. E hau wa mata fui na sau mani e la wale malulu o le nei o tulu o lo tātou no pia iai. E malo le whai o le whaiva, malo le o te sai. Tāno si o lo manuia. Ma so longa le lei fui fuafuanga si o tātou tulu. E le nei a vai tau fui o le tausanga. Wa la vai le whianga I ma fuafuanga. E totono New Zealand ma tulu e mama. Ma no le fai o le faiva. Se te, ia ona tātou talanoala ia le ili tūlanga. E pe ona iei fo I tangi se fulu ma le tasi le wanga ia tu. I le wha masironga. E pe ona iei sui te wā ia e a fo I sui wha tutu. Ia po sui fai po le wha lioni. O lo wha pe leo na sao ia tu mo le fai ngā palota. Manatua. Se lau iwa sulma le tasi le numera le na le stalina. I le official commissioner o whainga palota. Tasi le sui tau wā. O lea na wha se tuangalu ina ua tasi le whirangalo le tu malo. E wha pele na tasi le sui tau wā. Mai le wha whale tui lea na wha tuatua I le tu samo tasi. Ia ona tutoa e lea o le se lau iwa se fulu teimi nei. Ia mai le na se lau iwa se fulu. O leu te wā I atu. Se fulu ma le tasi tangi. Ia o le tu ina tu tono le wha msidonga. Ia
O lea lavala le tūlanga o lea o tiai, e mawhai o na tūmau, ia pe mawhai fo o na avesea. Ai o lea tātou tūli mataia, po lea le tūlanga o lea o tiai whidaunga, o tu tono le whaamsidonga. Ia o le whainga lavale pe o na māsiriai. Ia le tūlanga fo e pe o le ei tāpenanga o menei o afo. O an tātou whainga pālota i lo tātou turu i Samoa. Ia e ilo, ia masa ili. Bo le mea sa whaisau mōno tanga. Ia pe iei fo i sau mea sa whai. Ia e le talawhia ngai. Ia ma le mai tau antu a isi sui a tā momo e po isi sui tau wā. O le tātou whainga pālota i Samoa. Ia o na mai alea. O na whaaputu lea o au whaamaumau. Ia pe au whaamsinonga masan. Au ina antu tonu. O le whaamsinonga, sila i le whaamsinonga. Ia o na whaile o le whaiunga po le whea le mea ngai iai. Po le ioina whaamaunia. Ia po le whaase e tuwa ngalu. Ia o na whaau lea o le tāmoenga a sui tau wā. Ia wai se lau iwa sfunu la le tutoi. Sfunu ma le tasi tangi. E lua i unga iai. I tangi e sfunu ma le tasi. O le ioe whaase e tuwa ngalu. Ia po le le ai. Ia o na whaau lea o le tātou whainu mera na. O lonowi. O lele i maua lava le atoanga o tātou whainu mera. O sui tau wha. Eui o lea wa matua a asa le whainga o wha la wiloa foi. Ia pe o mai tau antu i lo tātou turu i Samoa. E tu tonu lava ia o le montele i sala whai. O le tau whai a ngai i mātu iai. Vaenga whai lua o le whatu tue le tu Samoa utasi. Ia atu ai foi. Ia ma le HRPP po o le vaenga whai pui puia. Ia te tau. A tangata i tono le tātou. Tau stein. Ia ona tātou wanga. Ia tu le po a kisis na e sfulu ma le tasi. Ia wala vale longa puyari i o lo taupa. Ia malo o tau maman. E langa te leo le tau tomara o nanga a le DJ Sa. E si tātou antu e hasi ia le whianga iala au pepe po o toi malo siman. Ia wala ngā wea ko fo i langa wha maluru mai malai le po le sfori. Ai anga tau a sai le tai papa uole. Tua masanga e ole Olei alava ole ngata I fale Eta ele lava ile taifana tautai ai lava sauma e afe Olei alava ole ngata I fale Eta ele lava ile taifana Tautai ai lava sauma e afe Tele
Younger mga pisse puni le ding vangola Aoauli maar wie inga alle fjanga o sali mooi le ding vangola so maar no le voor fever ja whatever ga unga wafia wono mi du chumchat af sfulu ja ele mal jimio la lancha joyanga ifa wonga wenga ja we jasili tu la lunch amu ia we di imko bis rena o mo le pune Stemi filo yantu le fjanga yala o pepe o le tutumala undanga ale digicel. E malanga yusila no kala yake o eke koe fo i mai. Ama wana ko kongi vai aso kai kasi ma eka ngoi la fo mai. Ka fa ama vai songi aku songi mai ma ese bye bye. Ako le masinga ao o e Teresa wa ese love vibe. Movili ile kaya po ai le kai kai. I reply mai ile leva ole po wanga le good night. Boa e winga ngai me kinga ma yo lo fai ai. Koe fo i mai ngai. Ma huo elele. Hey, kai fai ngaka. Ue mama aku lava. Oh, ki walele la. I don't know I would say I say wasili ai lo kalinga. If you're right, ole mafua anga komule likeli sanga omusukele ai. Posta ko story nga ono maka ekele feel like. Find my nga ke PCI over ai kusunga nga ke online. Hey, kai fai nga ka. Ue mama aku lava. Okay, walele la. Alolo wasili ai lo kalinga le kama fukanga oke ofo inole alofa iyo maka. Kelisa ofenga yelo mafofa ke faya kuanga yesa ofisa o levanga ulele yako kakfafsanga yesi ekala mo sa o mayako la mele kupu ile vale. Sisi ukeleke ya ikaukala sa o mai lolo fifa kali ya kwa kele ya ngomai umakula walofa ola umalo si umakula life uwa owilongi ekelelele kai fai ngaka wale fama ongilava okay walele fa soifua I say wasili ai lo kalinga le kama fukanga oke ofo ilole alofa iyo maka. I say wasili ai lo kalinga le kama fukanga oke ofo ilole alofa iyo maka.
Ole Jamie Lungula Wanti Radio Sam o lau tois fulvan midu tau na tane o leitu la e tasi ya ntu pera mai tātu telefon i leitu la e tasi i lea o lideng. Ya mula tim dei e whiwhilanga o lau mawala tātu whilo inga ma le fionga ya le o pepe tala i lene le li pule o le tau tumla udanga le DJ Sal le TL Marketing ai o longa lue nei o ia i lano le pulenga le whaltua ia whalute ia ma le tātu o nangana le Pacific40.com e le tātu pepe tala o loa o le talo fa voucher fa talo fa toi le fionga le pepe ma lo le whaia le whaiva ia ma lo fuleo le sei mai le dei a mori ma tango file sulu meo le la maua i sina ma whana whana mo i tātu i le dei a so lua ma lo le soi fua ma le langi ma Whawhiroa ia tu lau whatalenga Fofogamua. Ia po lau whatalenga se o manu le nei taimi o le Aoauli. Whatalo whatfo i paanga le tātou pokalame. Ia, ma lo le whamalo si whawhatai wa ma whanwhana mai le lai le nei aso. E uia na tau malulu. Ia ma tele mai tala la wali e wha mai e mauti noa le usu fo ia Fofogamua. Ia, e whawhatai o lewa ia tule nā lava e. Lo e sangsangi fia ma tau tua se o tātou atanu. Eoi, o le aman te whaia le tala fo i lele a le o pepe. Ia, o le alava e follow ai te tonu le penkolo ma le aspolo. Ia, e ui lava na matui mati ngā le mea fo i lele o le whaifua i le wha misa fuanga. Ia, le whainga leo la makoa muinga pere sa kaulo ringi vai kaula u fio. Eoi, na o maua loa tala wha mai wa pele atu whasia le malo la tunu u le pesele na tai. Ala te loa le lei ya o la te ai tono le VIP e te le o DJ. Ya o fatu ya tia ma ma tiso ma pesta. Fa fatai me sili fo mo la no se fai la tunu ya le Fofogamua. Ya la nga la tau sami ma VIP le invite tatu tu. E ma te whaia le tala fo i lele. A maua mai a ialo wantai au tafa. Ia pe iala na ia i tu tonu. Ia e ole mele mante fiai male sunga lewa se wa ma famous fo ile ngi vai ka so le le au pepeso yo ya ma lo sa ya me se fo le sunga lewa yo e se va ia ni lua tai lungo papa kiwal tatu atu ya e faftai ole fo ma wa to le na mo na ya lu vala uliet papa kiwal na fakta longan man Samoa ya yo ya an mesili ya ole va ya tolo fa wa mai pe tato tato tua ya wa fo iso tato watnu ya la so mai taule il talo ngali la ngale fato atatal no ya te au ya like title time tu fata sel tato au ya ai le ana fi na ula vai le ele afalona lua masalo ai se sta lo ngal vai aso ne o tu tu atele atsui. Malo vautangia le pepe ia antonu o le silasila na ia i fo lele. Ia o maratua. Ne mai al jamu sango le Six Nations Scotland. Sauno le male la to malanga ta milo. Ia e mai ane ia ta longa i lua Fiti ia ma le Maori All Blacks. Ai, o la e malo lo si Scotland. Ia o le tanto wa. Ia le anto se lua vai so le na tau fai tu fansi ai. So, ia o fai numera ia na mo ia tanto ai. O le fua le da, o le pupu o le teng. Ia e pe ana sa no le fionga le li fia onga ia le ma. Ia ele ave le excuse ia ai Antonio le tanto ta longa matonga le lumana ia le masinofo. Ia ma le ta longa fiti o ina ia Antonio o tu ia ua mantu ante le swing o le tanto au. Ia ono le wa tau umi mistake tu fansi le tanto au. Ia ai ia le kulanga voi le ona mela iti la o le basic lava le pepe. O le sapoina o le polo, o le pasina o le polo, o le vave o le kamaleanu mo le polo, ia mo le koa anga e mau polo. O le singa mea. Ka koko anga o le wingo le tala. Se ka mo whainga ka hawhia ka ko le polo wa le singa ko polo le se sko. Ia, mana ia, tono le na ua, telefone i vaenga o la fo unga lue le sunga whaiau. Wa le pe foringa whaisi umi tele o vao. O ta longa fato a fata longa matonga. Ia, pe to titi masina ato fo ie. E vai fato a fata longa ma fiti i Rotorua. Ia. Te loa ta longa le Rotorua na fiafsilia tua pe te lua to e iai foi marsunga le awa o ile. O le la faise tauvanga, o le tangata i pito silena te leena na tupe. E ma whaina ia pue ina le maata i nai Rotorua. O le asu e foi mangi ma kupe i le vane ale au pepe. Wa le mea ngā leo ke vai akua. Wa le vanga kofia va ai mai ama ua marsunga le awa au soli.
Mana ia mantua to telefo o tatou ele io o i Rotorua. Ia whaonga tatu talonga na mawhiti e o ai fo i tawhawhau atu la fo i tuo o New Zealand. Ia ma tapu ai tatou au wal mea mo ia ia lava ia fiti whamai. Pai len tatou malo ia Scotland ia lele pai me Scotland ia au uli ia. Mauti noa ata te malo ia se vava ai fuila ia le uli ia mai fiti tapenanga fo el tatou community. Ya mesele tatou au ya pa o tuai le talonga na aya mana o mia sisi avelu ato a TJ malawa o lo tava no ya pa pena vole fitalinga titi am le fionga ya pesta yo mau tava no avelu ato lo to il talonga na pa o le lo famalanga le o tatou mutaisi pa wale me nei te wale lo ai pesta am titi lo te wa pe ala ofiti soli le vang makosu ele wari ia kausanga wale va le foko ama wai ya ai mo le sila fia le pepe o la lo I tauranga e lanta I Wellington nei le mele to tele ai ia takanta fit ya e lanta mai fo I Waikato ile si fo no fanga to tele le fit o lo no wingala e ka kaunga afafiki afaka ko malai pe sili la kiki anga ko ya wale lanta no fanga lo to tele le manual tanto to lo no pia ya ola wia I loa to tele mau tatou Fofogamua e mo tinoa matua lan moana to Jesse man Samoa ia Rotorua wa Rotorua le fai talonga e sa o le leila o au tafatonu la vole bena ele mo le meo le fo le gym te lea sa fa il ta musanga basketball il venta wala e seta il ria te sang ia ona no foi o soli el makwa manga ngai o awala ile lo ale o pepe ia e mi seilanga ia tu mo le tanto tu mai lunga nei au kila ele umia pe nga se ko duai le fai kula e fu foi ele kele o kupe ye fa anu ia sala ile overall sa ia ele foi va veta pena la accommodation ma ia wa te wo ye ni si va pele na tato atu mata to yo mai ia la fa longo te minna wa to no se tema ia o tau fai fo le malu Rotorua no winga wai ni pe foi nei mata anga mana ye fa on tato asi mata to ta fa oi ai le lo ia ala ta pena mau ai o le vai termine le pepe o fa le uma mai le so los fullo you lai tau le so los fullo se tema o stop uma fa mol tasi ala le mea le fa tanga na le sto nai nei ia fa mol le Fofogamua ia la ngola sto nai nei le tau sala se mato nu o fasto uta ia o te lor to tele la wa levena ta pena yai fe lolo foi la to o lo vala au mai ya o le afa peona sia tu ta se fulu ta yao wa matale fa nga so longa le o tatu pokalame o nana ta ingol tatu komiti ya ta ai fule luele uli ya wa mai al tatu fa moi o le to tele yo tatu mata fali o le wa uma manai ainga o le awa uma vala au mai e fai le matu tau sala lono winga to telefo inisi na leo o mai ai le tai au lea fatino la to siva ya o le lava la to se lenio la to ya ona to ya ngai foi le ona mantua lo fa nga solo ya ta long al fa nau o lo telefo itu tongia ya ai o lo ava no al tato committee fai ona ngai mai ai tas furu ta la sto nai tau sala fasito uta ya awale se tato me alofa ya mon ngal malu le tua ya lo faia ai sio tato nu po le malu le kalesia e fa kasa ya le talo tuai ma bala atu malanga ngon fa lo ya I wo ma pa anga uma ai mai se lava ya lupe fa lele fasto uta tato awai uma le asto na il tato fa moi tato ma futai fo ya le lava le la tato ma au ye ma se tupe o mo yo mata lima ya o tato taulangal na o le atu fatas ya na ave le wale ngal wenga malu ya o lo fatino ina le taimile nei ya o le sunga ya DJ Dave ya o le mato fa ilina se man le asto nai ya ele o pose lilo fo ya se alo fo e fa sino se mato nu ya le fo fa no mai lon taimi ya e sa ulono winga la o pese uma te fi si vai mai fi sa ai au pole le maua uma le DJ ya le uso atavita Malo fa tai ia Antonio o le dawa fi to le leila va mawinga o le dawa le pep
O leu te wa ia tu winga o le tau. Ia e wantu la vai le so le mātango fio le sulu o le la. E umalo tau wha moe ia na wha manu mai lo le winga o le tau le stona ia le bepe. Ia whaafitai, o le amātou no fitatalo pia ia sao mauli ia le whaamoe fo tūlanga le tala le tau ola iai. Ina ia tātou au ai mai. Ia ai awana ingal, o lo whanga solo fo ia ni so fufuanga le tātou kampania Digisal. E pe ona ila tu 5G Samoa, wa fetau ia le launch o 5G i le tūlanga le whalau ai tele o no fuanga e maua tātou service. Ia ta penanga le palota. Wai ese fo ile whaaita tangata o le mea le watu fiu e whaatali o la tau load mai se video. Po se ata, ia pe vili atu fo ilunga le messenger, ia ele whaina vili. Ia whaftai tātou ngaruanga tātou office Samoa. Ia laua fo ringa mai wa sabat vale atu tolus fulua tātou pou. O lau mwhai na mau ele tātou awa unanga 5G. Ia tala kia ngai lei fo malpisi o lo yeisio tātou atinu. Maolo ia la tu kiva ways o fai vai aso taitasi. Ia la tu telefoni 5G. O lo fa peona fai la tu se i vai aso taitasi. O lo ia fai longa tupe. Tai lima se lau ta la. O lo mafai ona deposit sa o lau mai cash pe e manu malo ai. O awala la ia te anga va ai. E te tau il tangata le Samoa. Ia ona lavala na paleni lan telefoni. Lono winga laval paleni lono nge tona la fotula e oile ni New Zealand po Australia top up e tau no ulo telefoni ia na opt in la ia fa tau sana plan sub lima tala o lo ia plan tai sub lima tala le tata ia fa pena fo mata mata ino ta longa i lungo TV ia e opt in la lo ai nge za moi plan na mo lo la no i tatu se ina ma lo telefoni 5G ia por cash lima se la tala. Ia olo ia fo ia vanoa pe fa ngalo mai cash por tu pele lunga lo telefoni. Ia e top up pele telefoni su lima tala pe siliatu. Ia mo fo ile le vanoa i tonu tatu se ile. Ta lima se lau ia fa lunga tu pe vai status. Ai ila se tele na fa to fai unga se te ma Fofogamua. Ia. Le mai ta wat. Ese fulu le ia cash prices ta ilua fetala. Ai mare price la po ta se sulu afetala. Tone. Nga fetau ya le umar venga palota. Ai manu malo sulu afena. Oh. Ya matua tele na se le ni amata pe na lo ta mai tima watu e malau Christmas. Ia ma woni to vili mai se ia le lua fedwo. Ole ngana fa pitoa nei se man. Awa ata ilo atu la malo lima sala vai azone. Ito e vili mai fa afer tu pele no va tu lo watala na pu e mai ticisalo la te malo lima sala. Ole na tu ma sala na masinal nei se ito e vili mai la ya se te. Io. Ma ne fu tu antu le titi a fe puali po manti so. Ore fai ma pepe si furu ingi. Ya le ya na le vidi mai foi le la uma kwa sekki le so fo mano no ina tanto wala be. Ale man na ya la volva ve umal dato fenga fitfilinga so tato watunu. O ai al pati o la tu la mai. Ia. Wa po ya tu la me foringa mai mo fa manuanga. Io. Ora vai te mila na fa manuanga te lo ai. Ele te tau anto te le vidi mai al vai ngala yo. O le ala sa at fa manuanga al palota. Ya, awale avangali mai no mea o lo mana o mia. Ya ai pato atupul na me pa te o mai afenga fifilinga. Se tato tu no artemine. Awata tu te vai ala fo pe topa. Ya malafo se len. Ya pe fa pe vala au mana yo tatu ainga. Ya lo e fo isi tatu au nanga lo fa yo no so so ni ai. Pe yo tatu talo fa vata le na fa yo na la fo de tele fa lo loa. Ai tono poluma sala fai. Yan fa ngale to ainga la to vata. E fa yella to fatau. O le ngal tatu talo fa vata. Mo me va de mana mia ma to fa fo se. Mani. Yo, fati te nga fa e vili melto wa nga te mi lava nei ale fa fatata no nga Fofogamua. Ya fa mai fa la lili la ye. Awu va ve mana o mia se me ai ya ola watu fa fo se ya tu malo. Ya ona yel tatu fa lo lona le ANJ potasi. Ya la fo sa o elevata se la tala e sa vali fo te min nei tu lu man fa lo loa. Ma vala au mai ate o e la fo tu lo levata. Ele ato se 5 minute. Ai tau no telefoni.
ia mafai e lo le faatau manatua le tatou talofa voucher e lena New Zealand e mafai foi no faagana totogi mai Ausitalia o fea lava lenei lalolagi o loo ia le touaiga aua le mea tau ai e le visa po le Mastercard ona mafai le ona latou totogi me se talofa voucher mo lou aiga i Samoa mafai na totogi atu ai le pili o le vai ia mafai paiga totogi ai le tatou cash power ia fogamua mo i latou o lo mana mia fesoasoani ia latou galuega o lo fia faisa mo le falolo bluebird Ia. agai sa o mala ia vala ui e vai le sunga partiso ma tetia Ona e soifua le tagatana e soafai taiso a. ia o le vai taimea ne o le tau malulu e tele na malosi ai O le tangata e pi e vuilele e whaale ngā o ia e pi e tutu wā ni mo na tātou whai mea foi a fiu e koe au kilori. ia na maua tala o lo suafa la faunga na faunga mai ai la tona i o la sala faunga lo suafa me na salu o patas Ia. Ele tio ai se sianga ngā whunga sola pescairi kai kinga umar wha moi. ia ai malo la vale fa malo si ia tatou mea fai al community pe ona ngā lulu e ia tatou tau pule o la lava yaso Mali. wa fo ia tatou au na ngai se o lo tau tuai ia lo vangia foi le tolo so fu tau tua e me fu se stunga le wao Tai. ia tatou velo ai le matou fa mo lastona i tatou walu e mano ma le wao ioi pe se fulu ta la pe lo se fulu ele o le mea tau lio le va ai lo foringa au le le o lo O le mea voi le wa i ua whantalo wha lima se lau tāla e a pu ele anta wa whetala. Ia tātou mai e tase peo na e sa no le ria Aoauli a le pepe a maruia la singa o toi a maruia fo ngā ruenga o le ringa yasu tau puleo le lelo fo le tuan tātou te fisilo fo iai i lumo nu e leo tua nu i lasto na i asau nei a tātou wha pe ion fai. alo fatu fa lava So i fuama ia maruia le fionga ia la pepe tala i lene ia o le tama fo ngā ruenga na le whantua ia wha lute mala o nanga ale pepa tala o loa o le talo whawachai te tongi so se anturu o le langi ai whapele o na piki e lau ainga i whale o loa i upolu ia male motu tele i sala vai. O lea ua toe fia, toe fast furu se koni o le tale o le tulai tasi o le a whaila sina swing o le a tātou wamo mui e tātou telefon ma tala i talonga le ngana peritani e le iau a taliu mai ia o na udatule o le tātou polokalami masani fo i lele ole lo i tau mo le aso e pe un tapera mai ai ia le sunga le whaiwhi au ia Reverend Eti Sone Ngafa ia wala vale long puiari o lo topa ia malo o to manu ai wha tala vantu ia tu moa matia ro ia ngā kai ngā lo i loa Junior fua mua mala o whinga wenga le Advanced Uso Automotive o le ngā luema mafuta mai nā i Brisbane, Australia. Malo le ngā lue malo le whi o le whaiva le au ngā utomuli ma le ai ngai nai kalai stete soli o me o le mtoa maluru e sa la hoi le masina le na wala wantu ai nā pe umala wala masina me e po i wanga o le wantu ai kalai stete soli pa o i le po ngai le fitu tikeri anu i fo lima tikeri Whape, e li au ngā kareske ke ia mā kou ia so le e māsani ia le me fui lelo le sfuru rima, sfuru vanu tike ri, lo sfuru tike ri. Ia, mā tātou umaulo ma fito mele ni whaingo le au, mā lo le on sai. Ia, mā lo fui le wha mā lo si tute ma ngā ruenga e pei ona ngā pāti ai long tūpa ia, ma lo o tumpa malu. Radio Samoa, tasilima i batolu. Radio Samoa. Tasilima i batolu. In this update, Auckland University's health faculty is throwing its support behind the newly announced medical school in Hamilton. Cabinet's pumping more than $80 million towards a new $230 million Waikato University site. Otago University says it's disappointed they didn't decide to increase existing school intakes, but still welcomes money going into education.
Auckland University's Professor Warwick Bagg told RNZ it's good news. We are pleased that the government has invested so heavily in medical student training. The capital cost that they've put in is relatively modest. The operating cost is significant. The government's welcoming new Sky TV has purchased 3 now and TV3. Warner Brothers Discovery has sold its New Zealand television arm for $1, saying it was no longer commercially viable on its own. Media Minister Paul Goldsmith says this could make TV3 stronger and more sustainable. The challenges of the sector are well known to everybody. They've struggled to effectively make it work. Meanwhile, Fletcher Building is looking into possibly selling its construction arm. It's exploring divesting its main construction division and the Higgins, Brian Perry Civil and Fletcher Construction major projects business units. They say they've already had significant interest. A serious crash is blocking State Highway 1 at Manukau between Otaki and Levin in the lower North Island. The highway will stay closed several hours. There's a diversion via Palmerston North and the Rimataka Hill Road. More than 100 child support workers, field staff and service managers in Wellington have walked off the job for 2 hours this morning. They say months of stalled contract talks with the Education Ministry have disrupted work, affecting the well-being of children with higher learning needs. Education advisor Jessie Moss says not all kids are getting necessary help. Sometimes they leave the primary school system having not been assessed adequately, without a diagnosis and without the support that they need every day in school. And that's news. In sport, the Breakers have announced Taco Fall is parting ways with the club ahead of the Australian NBL basketball season. The 2.29-metre former NBA centre signed a 2-year deal in November. He featured in 18 games last season. They won 3 of them. Fall's arrival coincided with the club's decline in form after winning 7 of their first 10 games. So confirmation of Fall's departure means the Breakers have 2 import spots to fill, alongside returning point guard Parker Jackson Cartwright. And Carlo Armiento will return to football's A-League to bolster the Phoenix men's attack this season. And that is sport. I'm Raylene Ramsey. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Lui tau mō le aso. Le lenga I le vā o le tamā ma le atali. Reconciliation between a father and a son. Luka o le mata upu es fulu ma le 5, o le foi upu es fulu ma le 8, ma le foi upu es fulu ma le 9. O le a utu lai ma alu I lo utamā. O te whai atu I a te ia. Lo tamae. Ua ouanga sala I le o I le langi, a toa ma ouluma. Ua le toi au ngā o na taua o lo watari. Ia avea au, ia pei o se tasi o au auna. Le lenga I le vā o le tamā ma le atali. Reconciliation between a father and a son. O se tala lau I loa le tala le nei, o le wii wha mau oa. O le tama wana lei loa ina, lo la vāno nofo ma lona tamā. Ua sosopo le atalii I le tamā. Ua wha mau lunga upu a le atalii I lona tamā.
ua fia maua lona ia lava saolotonga. Ua fia alu ese male ainga. Ua fia fai lona ia lava loto. I lona ia lava ola. I ona lava taini. Ua alu ese male ainga. Ua alu i nuu mamao. Ua soona ula vale. Ua faa mau. Ana mea i ana uo. Ma e maasani ai. Fai maile faa i unga o le tala. Ua mativa. Ua umale oa male tamao a inga. Ua fia ai. Ua fia inu. Ua aisi solo. Ile fia ola. A ole mea manaia ile tamalea. Fai mai luka. Na ona maua ai pua ngā. Ua fia ai ma fia inu. Ua mativa. No folo i lalo. Ma ua toe ma fau. Ua toe au tilo ilo na olanga i le mea ua tupu. Fai maila na faai unga. O au ua sese. Fai maila na faai unga. O le a o toe foi i lo tama. Se i o to atuli ma faa leo la u faa to isenga. Lo tamai. Ua o anga sala i le o i le langi a toa mauruma. Ua o le toe au ngao na ta ua o sou watari. Aia ta ua o se tasi o au. Ua feiloa i le atari. Ma lona tama. Fai mai le whaato e senga le atari. Lo tamai. Ua o se. Ua o anga sala i le o le langi. Ma oe si o tama. Ai whaafofonga foi i upua le tama lofa. Upua le tama ua lewa una nofo sauni e faise le lenga i le vao ia malona atali. Fai mai le tama. Au mai le ofu le lei. Au mai se mama e sulu i lona lima. Au mai se e vai le lei e faa se e iona vai. O mai, tātou whaia le fia tele. Lo wata li le nei na oti. A ua toe o la mai. O lo wata li na lei loa. A ua maua. Mana ia le lenga. Ua fai le lenga. I le vao le tamā ma lona ata li i leanga. So se le lenga. E a mata mai a i totonu o lou loto. Ina ua e nofo i lalo. Ma toe ma fau. Ma toe au tilo. I le taimi ua tua nai na e tupu ai le masenga. I le taimi ua tua nai na e ma seseia i malou tamā. Toe nofo i lalo ma toe au tilo i le taimi na lua ma seseia i malou tina. Na lua ma seseia i ma le matai o lou ainga. Na lua ma seseia i ma lou uso. Le taimi na lua ma seseia i ma lou tua fafine, ma lou tua ngane. Fai mai le tama. Ua ou langona, o au ua sese. O le a ou toe alu. Faato ese i lo tama. Samoa. Ua whainga tai nei aso. Ona whaise le lenga. I le vāo mātua ma whānau. Ua whainga tai nei aso. Ona whaise le lenga i totonu o nuu ma hawhio anga. Ua whainga tai nei aso. Ona whaise le lenga i totonu o whainga mālo. Ua whainga tai nei aso. Ona whaise le lenga i totonu o e kālesia. O le lui tau mō tātou i le nei fo i aso. O le lenga e a mata mai totonu o lou loto. Nofo i lalo, ma toe au tilo, ma toe vaai, ma ia e talia ina,
o oe ua se. Ile nei fo iaso, I fe au mangaluanga. Ai hape a se I e aluia, e fai se le lenga malo uso. Ai hape a se I e aluia, e fai se le lenga malo tua fafine. Ai hape a se I fai a ia, se le lenga malo tua ngan. Ai sili ai, a fai wa e mamao malea tua, Samoa ai, ile nei fo iaso. Ai hape a se I tātou o I fo ia, I o tātou turi vai. Ma tātou whaato ese I le atua, o tātou ua se. O na maua lea, o se le lenga, ma wha mangaloina I tātou, e le atua soifua. Tātou te tālu. Le atua alo whae. Laua fio se tamā lofa ia I mātou. Ua ala usu lo watu nuu I fe au mga luenga, o vala au wina o le nei fo iaso. Wha manuia mai I alii matama I tai o le o fisa wha asalalau I le leiti o ma le televise. Wha manuia Samoa I fe au mga luenga o le nei iaso. Lilingi mai au wha manuianga I whanau uma o loo I totonu o aonga. Ia maua le poto ma le atamai. A o mai a Samoa. Ia I loa o na fai se le lenga. I le vā o mātua ma whanau. O le tua ngane ma le tua fafine. O le tangata ma lona nuu. I totonu o le mālo ma totonu o lau e kālesia. Tātou ia malau fio I le nei aso e tonu ma le lei ai mea uma. Lou lava suafa Yesu ua mātou tatalo atua I nei. Amen.
Tupulanga Samoa o au maui atunu e mamao ala maia se I fai so tasao e tu manu ai le tu longo longo no taolana tupu tupu a eto e tau fono fono Lauanga I whanua Ua tiua I ta ua Paalo alo Alofa I nai matua Tala le toe a ina Sole alo malu Faiva Tautuana Lonu Maaina Lo ie faitanga ula falamasi au ata ata Lo sei puletasi ole au roma iso ama Ola wailoa ole samo lava Tautuana le atua lo tata iala Lauanga I whanua Ua tiua I ta ua Whaalo alo Alofa I nai matua Tala le toe a ina Sole alo malu o whaiva Tautuana Lonu maainga Siota atunu Eleilo I le whaafanua A o lau finau Wailoa I ta ua Ua malie o Ua malie malo O lau pulelea Ua malie faasao Iyo Lauanga I whanua Ua tiua I ta ua Faalo alo Alofa I nai matua Tala le toe a ina Sole alo malu o whaiva Tautuana Lonu maainga Singa Ainga taso manatu O mafofonga Fia faalia tu Nei mea uma Totonu ya Usunga Taunga fai e fai atu O ulangona Faafetai atu O iloa Umauchino Wow.
e malama lama ilo uloto malo uanganga mana tua pe ao malanga sungang te umau I tailo fatu tava mamau mana tua maya u tu unga mau e whaavava hello whainga oe lo au e tu mau hello whango oe lo au e tu mau hello whainga oe lo au e tu mau hello whango oe lo au e tu mau Samoa wana o e lava I lalulangi tele o whanga tama tua whale le papa tuma whale le moana e uina e mativa ai tau mawhai lava Mateo, a ia whai
Mana Samoa, lau tapua inga. Meona talolua tuna mawhatai lo lalo whaiva. O se whaiva tapua inga, le mea moni e oe manuia. Tauina ia e mana toa loa tunu, pele male tapua inga. Ia polo tino e malama malama o mata. O mamana, ia tafe totoa la, manuia o la asama. Tauina ia e mana toa loa tafa mai ia whamuamua. Samoa e ole tamasani o tamana o matoa tuile atua. Awane i o tafa moe moe i le malosi. Mana tua au au na lea tua loa puno mai. Tatalo mo so taui. Hello? Mom? Suna o tele mana o lava. E wha a pele pele o e nei e mata.
tanana enana la balo ualofa ai fa apolonga oebe ete masola sola ete fiura ete mai le se file mu ete lua fea nai o te mana atofo tofo oe fiai lo me anai e lo lotoe le I e fa atanga file mai ai o tonu olo loto ole liona fe ai ole fanga ole tama futanga na ona feo feo ilava ele itai tai yo se tai mi e suluina I se mama sunga se ilonga ha e pasi ola so e na pe e te lava ono sai a ato atano no for moi ai ua mautino halo halo fai o ile oti so a fa alisa o atu lea lo fa moni lea o te no foma ele o sa o fia tama matu alo o fia manu malo ilo fa ete fulava ete fa ali wana olo u ata ata mo u pati pati wa tilaina o to fa ali libe a uba ayato e matangi tangi ete fulava ete to atuli ina ia suya ya winga fa ali te to fa o ela u hani be ete lava tatali fa afita uli baby awe eika awa ngai fuka ngalo olo foi faria lu mai taika te ma oye e masami ya sore apa masore kami elinga o se fia e ke mo ngi la langi ole mafu anglenga o faria ko winga le anga ke ma oye e masami ya so wai le masa awa afa I pui linga o se fuka usanga elikala ile o ke fa awa le ayo nganga o makiva kalia akele o kupe fia kalia le manguia kalia le mafakia au le o va ya ku le kama e saumia beli lo male mama tikolo le manguia ete fiulama ete fa ali wana olo o ata mo u pati pati bahati laina o to fa ali libe a uba ayato e matangi tangi ete fiulama ete to atuli ina ia suya ya winga fa ali te to fa oela u hani be ete la matatari fa afita uli fokua o kia oela wa mionga ia ai fai ya usa we foi para buso e fa au le kilo facia we make that story more excuse for le pasia le fosula ka le ka mu me sia o ma so salo se ku ia lo inga fa pa le pe ya o le inga ngi fa i mo sasa ka ma fa ka pe o lo nga ka i mo papa e ma kinga ka i swinga ka se lo fa nga ka maka ki ke le a pe se nga ia ma ku ai le o ka la ka fa dili ai e se lo o fa ma o ia o no wo yo Yama tanto pispisenga o le divaingo la woli I don't tulu su tolo mi don tale o le tula e lua le di fo ya woli o le su lua le su lua o le di masino Julai lua fe lo di ma fe o le fo ma to mai le divaingo la so ba lo sui fu ma le dangi mano lo tu e a fo o landa sa u le mo le festival Aoauli a voi le o le so le wa fa ma tu dai le sui fu le fionga ya pista LJ lo le sio io top secret dale ya le afa ingo to sanga o soi fu le fionga ya pista ya va te le li pista mo le shout te ngi va ngola ya mo peni sto sanga stele fa pini ya ta to te mafuka ko pe le to le ding le radio Samoa si liba I tolu a mo jali tu la lua to pero lo aingo telefone wa ta to tala I va funua I Lengangana Samoa. O le wha toa uma o tātou tui pui pui ar kua viti te tau ona whai. O se awala I tau sia le lei ai tātou, o tātou tua a mātutua, ma e pele I ai tātou. E pipisi le kua viti le vau tangata, le ai ono a whaina ai tātou uma I awala ese. O nisi tangata e siri atu ona tinga aina nai lo isi. Mo le pui pui a oe mai se mai onga. E whautua ina le whai o le tui pui pui ar kua viti mo tangata uma ua 5 tau sanga malunga atu. E le ai se tutongi, mai ma whai ona whai pea uma le ono masina talo ona whai lo tui pui pui lata mai ar kua viti.
pena e maua fo e wha mai. Mo le whatonu ina o sau awa noa po le fia maua o nisi whamatalanga. Whawhasota i lau fo mai po le whale talawai. Pete tanga i le bookmyvaccine.nz. O silia ma le luas fulu tausanga le tautua le Aro Memorials. E ngau sia lantu maa whaamanantu i o loa anangata. Maua maa e fua i lau whaasoa. Ma whaifoi ona le bai, whausia i lau manao, malafoina i Samoa. Tatala mai le asunga fua i le asfarei le mai le iwa i tai au i le lima i le afiafi. Ma le astronai mai le iwa i tai au i le tasi le Aoauli. Awhia o ne loa i le lualua o Massey Road i Mangele, tolu tasi tolu Great North Road i New Lynn, po le tasi wha tolu Cavendish Drive i Marukau. Pētaka iane i le aromemorials.co.nz. Le Aro Memorials, ua sidia ma le luasful tausanga o lana tautua. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tuai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasio no valu wha fitulua. Po le olua tasio no valu fitulua tolu o. Radio Samoa. Taslima e vatolu. Amo. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Au te fia whawhila ai tātua tunu o ia ele amatanga fo le neiva yaso i le swafa sili o tātua li I whaola o Iesu Kiriso malo lava le soifua manuia ia te oe whai ona whaatasi mai tātua porkalame le nei yaso a reto le ola. O le mātei olam ta upe sa fulu whai upe luas fulu I vai whapel tala Iesu olo o iai. E le whaataulia e ani manuiti se lua I le asari. E le ai fo isola ue pa uide ele e au noa malo o tau tama, ma le sila fia e le o tau tama. A le upula mo oe le asole nei whapea e tā ua tele oe I le atua. O iei se taimi o leo langa ua e manatu whaatau vaai ia te oe lava ia. Taimi fo I lea ua e whapea I fwai ai longa e tā ua au I tangata. A wai le o ango mangi tangata ia te au. E vai te meo anga e whapei fo, ia ailonga ia mana ia ue le atua, whapei o nā mana ia le atua I si tangata. Wa iloa la satani, e vai kuspa ia o langona ma manatu whapena, e fia te le satani, e sau e oso whai ai oe, ma whawhai ina I le tangata. A whapei o atu ni langona ma ni mawhauwhaunga whapena ia te oe, ia e manatua le mea le nei. Whai mailtala Iesu, e o lava ini manuiti se lua e sili ona whaatauina. Mo manulele ni fo ia e whaatau Israelu. Iaso ia I se tau sili na whaatau waa. Ona ongi ka mai mangula iki. Wai mai e o lava la I manu na e whaatau I Israelu. Ngawa I tau I se tau sili ona tau ngofie. Wai mai e sila fia lava e le tua. So le winga a whai sila fia mahamana ia le atua ngai ka mai mangu ngi e lua. Lona winga. E whawhiwhea la ona le amana ia oe e le atua whai maikalar kuspa ia o oe o le pale alii o ngaluenga a le atua. O le sona fo ila mo oe le nei aso e maua mai le tala le a Yesu o le au so o eva ai le si o manga o le tusi ina ua sawa ina le au so o sawa ina le si o manga o tangata ma le amana ia tangata. A tonu sa Iese manatu whapena I le au so o ua le manatu mai le atua ia te ila tau. Le ana mafuai o na whai ia Iesu a whea ngai ila tau masawanga e le mawhai o na ngalo ila tau e le atua. A whai e le ngalo ila atua manuiti whaatau waanei. A o ila tau o le au whaatua tua whawhea ngalo ila tau ila atua. So le songa fo ila mo o le asole nei. So o se tangata whaatua tua ila atua. Pele a mana ia o tangata, pe ngalo o tangata. E le mawhai o na tuulafo ina o e le tua. E le pese fo lea iaso a ia whapea, pe tu ua u ise motu tu fua, pe lea mana ia u e tangata. Pe mai e le mawhai o na ngalo a u I le tua.
O le upu foi la mo o le aso nei. A whai o iei ni mawhauwhaunga ma mawha whapena o whea ngai ma o le nei aso. Ua avea le lea mana ia o e tangata ma mea ua e mangaku whaiwa le ise tā ua o e leo langa le nei. Ia po lo a inga. Ia po lo to lua fo i se me kupu ia te oe ma tu la fo ia te oe o fo se fa na u tuli e sea le ala va stu inga me o ia se o ia lo o langa ma ua e falling mai ua le mana ia e tangata mai mangaku e fo yo o ile tua ua le ango mai ia te oe ia mana tu le upu la sole na fa mai tala Yesu e le fa taulia e ni manuiti i se tau sili na tau ngofi e fa mai e le ngalo i le tuana manuiti ia e whapena foi o ngā whamarosi ia te oe e siri aku le ka ua o e ngai mo manuiti na a le wha mai le tua na te le whaangaloina so le upu mo oe ia whamarosia i lo roto i le asal ngei o ala ngona matulanga o ia te oe ia i loa e le ngalo oe i le tua whaftai wa ia o i mātou pele a mana ia nisi mātou tangata ma ngalo i mātou tangata. Le mawhai, wana e wha ngalo ina i mātou awai tā ua i mātou i lau fio. Whafta Yesu. Amen. To
Siu whakamali nā le whaelia le haba laiti le rewaingo le Aouli wala bese Jesu. Ia olo tātou pudi matangi e tōlunga tuaile polo kalamida le are tō leola. Mo le tuaile nganga whaamtai le sunga i le whaiwhi. Au ia pasta lafa e le kopa o le Assembly of God I lano I savai. Mo le tātou polo kalame ma le whala I au whaale nganga mo I tātou le rewaingo le Aouli. Tois fulu mala whamerutun tāna le tūlai lua tāna lua tala I vai whanua le ngana Samoa. Nā pita inga lona lua mō mātua o pepe fōu. I le taimi nei, o lo whaatupula I ai le talivivini I Aotearoa New Zealand. E silon pipisi mai mawhai on lamati ai pepe fōu whaatu awhana nau mai. Ai mai se lama I le ono vai aso mō mua o le tu ese ina ma le tina au la ititi tele mō le tui. O lea, a whai o le tina po se tausitama, caregiver, o le whai o le tui pui pui o lau pepe mai le whooping cough I le taimi te tau, o le awala sili le nae pui pui ai mai le pisia, infection, ma whaiti ai a fianga o le wha mai. O tui e le se tutongi mai whai a ono vai aso le matua o le pepe fau, o na tue whai le tolu masina ma le 5 masina. Ia wha so o tai lau fo mai masani, e wha mau pe poka aso mo tui pui pui. A whai o misia le tui mua mua lau pepe, o tui uma, a wal popole ai tala noa lau fo mai. Tātou pui pui a tātou oloa po taonga sile o le tāua. Tau tua nā le tui pui pui, immunize. Tala noa lau fo mai whaatua tuaina I se taimi vave. Whaasilsilanga I lupe whaalele ma tama whanau a whasta uta. E whaatulo atu I pa ia ma mamanu o le ainga sātuala o le ainga whaalangilangi. Ai ua mātou walu le sia ia o le la au. O na o le ngā ruenga o le manu tāpua ia le whakasā o loo fausia I te tonu siu tātou nu. E tāla sanga atu ai ma le nganga o le whaaloalo. Ina ia tātou awai uma I le tātou tausala a wāsef sosoani mo le ngā ruenga. O le rifa moe moe o le awhaia I le asto na ia so lus fuluono Iulai I le mautau Samoa I mangele. O le a amanta I le sefulu le taia o mai mawhaia na whao so tai le komiti mo le wha mawina o la au tautau sala. Wha tai o lo sainia ai ono pulu wha ea whale upolu I le olu a tasi whalua fitu valu tolu o. Le au pepetele tala I lene I le olu a tasi 5 tolu wha ma ape po moe mausu so whara I le o iwa lua tolu 5 tasi. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tongi ta I vaiaso, lua vaiaso, pe ta I masina. O le sleek cars o le a maua ai le fsoswani. Ua ta pena le au whainga ruenga a le sleek cars mo oi malo a inga. Aua e te popole I se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sfulu I le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani I saute, vili mai loa, I le o lua tasi wha, fitu lua selau. Po le o lua o, fa 5 tasi 5 tasi. Tasi 5 I watolu amo. Radio Samoa. Wo mai foi le taimia wi dan 20 si o tātou whaalinga ma whaasisilanga mai nu ma whianga I tumalo e kalisia ma whaala putonga e watolu mai I le tautumala unanga le Radio Samoa tasi 5 I watolu amo. E pila vana masini ai tumua antuai e tātou whaasisilanga I lea vayaso ma le vayaso o lo whaamaratu antuai lava I le tātou tusi o le vāwhilifili ma le tusi o le songa e pe o le tolu mai lea. Ia tātou lo minga nai lua le tātou ofisa mō lo si la fia. A wari ngalo so lo minga o le tusi o le songa whatasi e ma le lo minga o le tusi o le vau fili. E mawa I whaalupenga o Samoa I se sifo tutuila ma marua o nisi o talatu o Samoa o la ngā upu o le matawhai o le matai le whainga o whaale lawe pe o whai puiponga ma liu leo siusinga o ainga le sila whainga o paolo o si I whaaloalo whaalangingo e kāle sia ma le tele o le ngangana o whaaloalonga e na o le fitus fulutana le tauna o le ofisa o le Radio Samoa I le tolu pā tolu ono Hobel Avenue Marukau e maua tuai saulo minga. Morisi whaamtalanga walau mai le tātou ofisa I taimi whainga aluenga I le lua ono lua tasi 5 I watolu lua ono lua tasi 5 I watolu po ole tanga iane le shopradiossamoa.co.nz shopradiossamoa.co.nz o le whaima iei lea o sau oka whaavitai.
le sia tātou whaalinga sulimoni o le tina o tau mai nuu mau, po o mau o tanu ngā manono ma vailima. E tai pe ia le mamalu o Samoa, iau pa ia le popo mau mamalu sa wo. A wā e whaingata o pa ia e le avea mau mamalu e le to e sea. Ai whapito au ngafa se mātou whaamtalanga e sulimoni uma o e na soifo mai le tina ia tau mai nuu mau po o mau ua sila fia ai. O le fia anga o tanu ngā manono ma vailima o lo o papa au malala i so se tu o le lalolangi e whapea. E pei ona whai o ngā whonoina i le whono ia a perila lua whilualima o le a whaia le isi a tātou talanoanga i le a solulu a solus funma le tolo i ulai o a tai au lea i le tulai tasi le Aoauli i le maunta whono le a inga i tanu ngā manono i Samoa. Mata utu mau o le talanoina malesa i lia leo se tasi e tausia lo tātou i tūtino i le suafa a toa mafuai upolu. Mo le sila fia ua toe o tātou maleisi tu a inga e le i pale i le sau whainga a le nofo a suafa pe pale i le taupulenga o mea whaia le a inga poto poto. Ma o le a le avialo le awai mai e tau fia ai pe sui ai se whai unga o le a tasi iai pe mafuri iai whira ngalo lo tātou a inga. Morisi whaamtalanga a pe a whaio nawe e Samoa wala wane le fitu lima valu fitu lua iwa. Fitu lima, valu fitu lua iwa, pa tayo lo sinia e mafa va tau, fuatino alo yafi lilo mayawa, ku veve tua sa seve, tupuola latina, simi shi cam, makorosita manasi. Silsilanga mo le ainga sa tawhatoa i iwa. E le ava ma le whaaloalo e tau ai maha tau te silsila antua i e whapea o iei le whidangalo tamā po suafa o lo tātou ainga sa tā whatoa i iwa o le awhia le whilo inga ma le talanoanga a suli ma wheoi uma o tā whatoa moangu ti a le ulua i ali i o iwa e le aso se fululua o se tema lua whelua i le lawa o tā whatoa i iwa whaasa le leanga sa vai i Samoa i le tulai iwa i le tai au. Ma tau te tala o tuaima, wala uria lo tau pa ia malo o tau mamalu, e sumai ma tala au mai, tātou a wai lea so tau poina, a wale wha moe moe o si o tātou a inga, i rei e tau teu ma wha le leia lo tātou loto i whale, ma soa lau pule, ia nofo po o matai, o si o tātou a inga sa fua fuina, ma o le a lava le tō wha, ma o le a le tau fia lava le whai unga, o le a tasi iai lo tātou a inga, i le aso i lau le awi mai. Whaia ma le wha lo lava seinia, e ala rei wha sa launga e suafa o le ainga sa tawhatoa. Tawhatoa waita lima, tawhatoa anga sa po anga, tawhatoa anga sa tawhaleti, tawhatoa Iosefa tafa ke sio, tawhatoa laifa lima, tawhatoa fua mai tafa mua ava, e maisi suli o le ainga sa tawhatoa lo nofo i le ainga. Morisi whaamtalanga whaafsoto iane ia tawhatoa fua mai o fua mai tafa mua ava ia po o tofilau esta tofilau te vanga i le olua tasi o valu lima o iwa lima. Olua tasi o valu lima o iwa lima ia po le olua tasi o lua iwa lua ono fitu. Olua tasi o lua iwa lua ono fitu. Whaamtalava olo se nia le maafutangana ale ainga sa tawhatoa i le awhio angana o iwa i le motu tele sa la whai. O le isia tātou wha silsilanga mo alamata mawhana o le awhio anga o whanga whau. O toi wala wantu i lo o tau pa ia malo o tau mamalu, tai nane so pa olo mo so ngafa man tau te malawai. O le ato e whatoro wina le tātou maafutanga i le stona i neia salus fuluono i ulai i le afol se fululua i le Aoauli e whaia lea i le Valu Hour Street i o Tahuhu. O ai fo isa tama whanau o le rinu o lo o maua mai le rei wha silsilanga a fifio mai, mamariu mai. Tātou talanoina le wha mamoe o siu tātou nuu e ambo le e kāle sia i whangawhau. Leisa ra elu lawa i e suelo na wha malama ma vawa i atu ilo na nuu po a mai.
Ia o le wala awan tu lei lau tau pa ia malo o tau mamalu. Tātou whilo ia i lea aso wha o sautu iane. Ia le olu o tasi o waluono lua tolu tolu lima lua. Olu o tasi o waluono lua tolu tolu lima lua. Wha o tai olo se nia lau lau a whono. Ala maafutanga na alo mo tama whanau. Ala fia anga o whangawhau le mo tele i sa la whai. O le whaasilsilanga mo le maafutanga maile. Ma tau te whaatulo wantu I lau whaafunga Samoa. O le nei whaasilsilanga e whaasin tonu lea. E le maafutanga alo mo tama whanau. A oni paolo fo I maringafa e malu e le no o a maile yali pata. E whaamara tuantu le tātou whaamwe moe le asto nei a so lusfuluono Julai il se fululua I le Aoauli whaia lea I le Kelston Community Hall. E tālo sanga atu e malanganga maa walalo le mamanu le tātou maafutanga e a fio mai tātou te maafuta vatasi I lea aso o le a whaia I le tātou whono tanga mana tua mai sau tai maa. Morisi whaamtalanga whaafsota yanele o lua tasi lua wha lima wha ono lua. O lua tasi, lua wha lima wha ono lua, wau teiolo sinia, e le ofisa le maafutanga le fiango a maile I ni usila nei. O le whaasilsilanga mo le ainga sa lua whau, ma tote whaatulu atu I leo whaafunga Samoa, ai whaasin tonu le rei whaasilsilanga I le maafutanga, a le ainga sa lua whau I le pitonu o tāwhito I mangiangi, o le ale whaatono wina la tātou maafutanga I le whaeunga o le reiwa yaso I le astona I aso lusfulono Julai ona o whaalawelawe le maalofia ai o le ato e longoina atu se aso e whaatono I dai I o lo tātou whaamwe moe I le awa ma le whaalon tele whaaptai o lo sainia e le taitai whono ma le lau a whono a le ainga sa lua whau I le pitono o tāwhito I mangiangi morisi whaamtalanga whaasota yane ia le o lua tasi o valu o ono tasi fitu valu. O lua tasi o valu o ono tasi fitu valu whaafitai. Wale tātou whaalinga mulimuli mo le sub supporters I au kilani nei ia po o le Samoa ua poto. Whaatolo wantu Samoa le atolo tofi e te se ei papa ai tui e wha langilangina. E fo lava I mamanu o le tua, awa o ia o le wha tūfunganga o le fuanga, tūlau lava. E wha sisila antu le paia ma le mamanu o le tātou maafutanga Samoa ua poto. O le awhaiala tātou whono I le mautou Samoa I mangele, I le asa neia solusfun malfitu o le masino a Julai, I le Julai whai le fiafi pe amae a ia sauninga lotu o le fiafi. E maua I fo I ma le tātou mi tiafu, leo mai o le tāpena I se tautau ngō fie. Sanga lango langoina I le sauni anto le tātou vaenga whai, Samoa ua poto I le whinga palo tāle antro. Whai tātou whilo I le lofo le tua, o lo seinia lea e le teitei whono, ia vai ma le malo le au pepe. O le sina o tātou whaalinga lau tonu mai lau fisa o le Radio Samoa le rivaenga o le Aoauli ina ua se maali antu le vale wati ia 2 minute o te ai nei ia leitu la e lua. Fatalo fatu I lau whaafunga anga le nei tū la o le asulua a lo maia o se whaopoponga le nei o tātou talafou mai lo Radio Samoa. I talo to mua, e whaate ia le toa tele ino wasau I tua se reporti a le ofisa whasala lau le staff. E whaata taui se tasi wa lii wai longa I le nei vai taui lana tautua, le lii o Andrew le saa. O se reporti o lo whamawina I se su e ngā wili ili a le staff, e tu sai malona anga waa e tau ave nai nisi o tofinga ai meso le ave ai o ia ma whaululunga o whalipui e pe ona whaingoa I nai le visiting justice. Ua fesili ngia le moni ma le wha maoni o wha maumaunga ma wha amtalanga na tu sia e whale Andrew le saa e tu sai malona anga waa po le CV e pe ona I loa ma sila fia uma e le toa tele I taimi e wha atino aini tu si talo sanga mo se ngā luenga o lo talo sanga I ai. E whaisi na tele ma maua lunga o whailonga ai meise o tūlanga tofi o lo whamawina I le CV a Andrew. I wha maumaunga na ia whailoa ai o ia o se tasi o suito o fia o malo au whaatasi. Po le vaenga o ta ua o le UN diplomat.
O se whaatono whaalapotonga o taui whaalavelave whaafuasei le director at ACC. Nei e whao umai i se tikeri whaaloia pole Juris Doctor JD degree mai se Tasio University America o Yale. Whaapeai ma le te le o nisi o matatia na usia le sa maisi o whaalapotonga tu maoti ma le University o Aukilani. E wei se longo maalie ma le mata ino ia whaamaumaunga a o tau mawhainga le nei alii. Peitai e tusai masa i lilinga e yaini vala o whaamtalanga le saa. O le tasio ia vaenga o lona whaasa o ina lea o se whaamtalanga na ia whaia i se tasio whaatasinga le University o Texas. E winga i lona maua ina ai o lona tikeri whaaloia ma le University o Yale po le JD lea. O le whaasa onga e le ai sona whailonga whaapea o iai. Whamanino e Andrew le sa iai ni po kalame whaalea o onga i lunga le interneti po online courses mai le University o Yale na ia su e iai. Na iyo e uma le sa inisio o na anga vaa, peitai, ele i o nga tusam whina ngā lo inisio sui o whaala potopotonga, e pei o le Philanthropy New Zealand, e pei o na sila fia, na tā ue Andrew o ia o se sui fautua sinia o lea whaala potopotonga, ai tali le pule whaatono le Philanthropy New Zealand, ele avea whaatasi lea lii ma se sui fautua sinia a le whaala potopotonga. Maua i reporti o lo o sila fia le minsta lango le mtanga luenga o whaamsinonga. Leo o atu wai o lea mata upu ia te ia. Ma le fesili ngia ai o le anga waa ma le ala ngata tau o le umie e Andrew le saa o le tofinga o le Visiting Justice. Ma ua ia talo sanga ina ai se ilo ilonga mai le mtanga luenga o le whaamsinonga. Ai se tala lata mai ua maua ai le filfilia e lea lii o lona whaamava e mai tofinga uma. Talu ai vala ua folasia ia na whaamaumaunga ila na CV. Na tama whai atu la tātou ofisa le Radio Samoa mo se ava noa mo le lio Andrew. E whaatala noa ai o ia e winga ile nei mata upu le aswana nafi. Tawala atu se e-maili. Peitai e o mai lava le taime tu whaatasi ai a tātou talafou ila so. Ele i maua mai lava se tali ia Andrew le sa. O Andrew se tasio sui o laulau a fono a manurewa ile taime nei. Ma o se tasio matatia e longa ai lea lii. O le avea ai o ia ma le filfili ai o ia ile laulau a fono. Ile na o le se fulu iwa ai o na tausanga. Ma ile na o le tosu tasio o na tausanga. Na filfili ai o ia e avea ma Justice of Peace. E lua se lau tolu se fulu miliona ta lani usila le taua whai o se ngaluenga fou. O le amata whaatino nei. O le whausia lea o se whalea onga moa o onga whaafo mai. Le nofuanga a le University o Waikato. E tu sai ma le nei fuafuanga o le ama whai o na mawai le awa noa whanaua onga ua whaau ma ua maua tikeri whaafo mai. E whaaua wai nisio po kalame whaalea o onga taua i lea matata po trainings. E anga i tono lea i vaenga o taua o rural ma primary care doctors. Whamauina o le malo o le awha atupeina le valu se fulu lima tesi ma le valu 2 miliona o lea ngā luenga. Ae silia ma le se lau lima se fulu miliona o le awha atupeina e le University o Waikato. Whaamanino o nisi o Fisoswani o tu inatu mo lea University. E o atu i le se lau lua se fulu whanau onga o le ama whai o na awai i po kalame whalea o onga. I lea whalea onga i tausanga taitasi. A matatu i le tausanga lua o lua valu. E au fia ai le se lau ava noa o le a whao popo atu i le University o Aukilani ma Otago. Sa tele o na whaloa i lea mata upu i whelafula fo inga te tono le maota fono New Zealand. O no o le taungata tele o lea fuafuanga. A o lea u whaamaunia ma o talia e le ka peneta. O lo whamanino mai foi o le naunauta inga lava o le whai ai o lea whalea onga fau. Ina ia mawhai o natali atu le uti ai o le numera ua iai nei fo mai i le tele o nui tua. Inisi o tala, ua whaamonia mai nei le moli ai o se alii, le moli anga o le sunuina o se whale ma le loto iai, po le asen i lona whaaperitania ina. E pe ona li potia na ia sunu ai se malu tapuai o le St. Mary's Church i Avondale. Lea na whaaleanga ina ma whaatama ia i le waweao o le aso se fulmal whao iulai. Ele iai se tasi na afia peitai na matua i whaaleanga ina lava le malu tapuai. Whaamaunia le satini sinia ia Detective Senior Sergeant Rebecca Kirk. Na tau fia masaisai leo se ali i fastful lua tau sanga le matua i se tasi o nofuanga i New Lynn.
Mai tala muli i le whaamnatu ai o le aso e whaapito mō ta mai tai o lo tau tua i vaenga au po le Women in Navy. Wa whaamonia mai e tau wala i se whaasala launga i puenga te whaelangi. Le tū whaatasi ai le tai o le Royal New Zealand Navy, Commander Bronwyn Heslop, whaapele vaenga au o le Royal Navy New Zealand o se tau samaanga po le luncheon i lungo le whaatele ua whaingoina o le HMNZS Canterbury. I le whaatasinga tā ona wala aulia aloa i ai tamai tai o le vaenga aua Fiji, le Republic of Fiji Navy. Whamawina i se saunoanga a Commander Bronwyn, na ia tā ua ai le tā ua tele o le tiute ma le whaiva o tamai tai to tonu o vaenga au. Na whawhetai le komisina maolunga New Zealand i to tonu Fiji, le tautua a nei tamai tai. Mo tātou telefona mo le nei tū la o le Aoauli whaafetai whaafonga mai tō whaasei fua. Malo soy fua, o le se Fofoga Samoa, Radio Samoa, tasilima i vatolu a mo, se kia Radio Samoa. Yeah.
Whanono ai, whano le lotoe, whai mai wa tēnā ton mai pe ai le whano. Whanono ai, whano le lotoe, whai mai wa tēnā ton mai pe ai le whano. Tele, nu atu opa ia mo sa yo la we
ua le nei, o lo e whaafonga mai pei le Radio Samoa, tasi lima i watolu a mo. Samoa i amanuia lau whaafonga, ma lau whaasau Samoa. Samoa la o atunu upelele anganga, sai au mai lo whaatu atuanga, lau pati e alo whamuni lava, nasi iti ama walunga lo tulanga, ua numera tasi o e Samoa, I le Pasifika atoa, o aina si iti aina lo ingoa, le HRBB toi sauloa, o aina au lele ai au taulanga, HRBB, o aina so o ai au awala, HRBB, o aina so o ai le vai ma le paua, HRBB, o aina tau no fie ai le soifuanga, HRBB, o aina whaia saringa lunga awala lau papa, HRBB, le universite o aina au maia, HRBB, o aina whaia le tele o whalea aonga, HRBB, sauni la ia sau e te palota i le HRBB, o mai, i lau vai ngā whaupu whai, ai fia sa o loto palota ma le poto, sau e palota mai. Ua e masani ia matauanga, ai whaile fia i le tautala, e le matele i ni fola folanga, ai o ngā luenga e moli maulava, sila i lau malaeva alele, o pia i au whale te tele, feifo i o se taulanga vai tele, tuana i matoi lumale sa alo tele, o aina suia le tu awala, HRBB, wa tofu ta avale ai le tele o tangata, HRBB, wa whaata amale alu i le maumanga, HRBB, wa se feo wai wa e le toi laa, HRBB, o aina au mai a TV ma telefoni, HRBB, whai ngofie ai na feso o tai, HRBB, ma le keipo e sau i lalo o le sami,
Ola toe fausia se si wa futele tele manuia ole a sele sele suila e pa ua fa amalo lau tau tu asa ili malo suita ita ima fai pule uma wai ate o to le fa au uma o ile pa tie tau salama minoi HRBB o te tau tino atu e te le toe oi HRBB fa a fai Samoa ilona sa ola tonga HRBB o mai umaloa e pa lota ile HRBB o ai e sa valia na fola folanga HRBB e fai tino ala totala HRBB o mea na te faia e lava tapena HRBB fa atua tua fa atasi manga luenga HRBB oh my le kola le a ua tufa mai the HRBB e sa vali lava ya na fola folanga na fai oh my ila uvai na fa upu fai ai fia sa alo to palo to male foto sa e palo to mai oh my e palo to mai oh my e palo to mai Vivingana e piore whaafunga tu iai mua atu o le vi o le Samoa ua poto. Via po o le Samoa Uniting Party pe na langi da tu le whipese a le puni ala va. Ele nganto i leo le vi inga o le whaafale tu i le whaatu i le tua Samoa ua tasi mai a se Yuli Mr. T. Ma le pese lo na tol. O le vi o le HRPP po le vai whai pui a tau tangata tu sia le matu fantasia sunga ya sinapi longvi o le wa lus ful mo le fitu miliu te te nei le tu lai lua fai o nai ese le mene te tala noa mai ya lo no ese si le mo le me le maliu le karangoa mai ya e le nei la lo fa se tu o ile si fan mali ona nei matu se ya le mea ngai ke karangoa mai le dei vai ngole Aoauli Stemmi le to maona mawala le tanto filo inga ma le fianga ya le mai ava mai le suyo le tanto wala leo per ngalue mai tono le tanto to i Samoa ai malo le fio le fiva malo le on sai e fa malo siantu ma tu ma tava le picchi le fa na wa onga e le tu wa yo onga se temio le ya woli malo le ngalue malo le on sai fia mo se tala po a mai me lo tupu e tu tono le tanto to i Samoa Take me Oceania, ma Peretania. Loma e maesa ilimano, o Samoa ia sa oloto, tamasese, ua malingi loto. Naitina ole mau, ua aula uina ilau. Le toloto te tele, ele ai o se fefe. E au solo le pongisa, ile vao esa ili o tama, e momoli. Nai alato tau mafatanga. Lawaki alangona pesi o iuleo. Ele pule ni palangi o la Samoa. Ole mau a pule, ole mau la maleata ua. Ole mau
tula fono uma mai malo au fatasi se o ai inga na fai e papalangi e tele lava ina fetena I matatu manga masani Samoa lauanga nu o taule loa lauaki alangona pesi o iuleo ele pule ni palangi la Samoa ole mau pule ole mau la malata ole mau Samoa mo Samoa ele mafai e vai na tenea le alofa ele mafai ele mafai ele mafai lauaki ela mona pesi o iuleo ele pule ni papalangi la Samoa ole mau pule ole mau la malata ua ole mau Samoa mo Samoa lauaki ela mona pesi o iuleo ele pule ni papalangi la Samoa ole mau pule ole mau la malata ua ole mau Samoa mo Samoa O le wha toa uma o tātou tui pui pui ar Covid te tau ona whai. O se Aoauli i tau sia lele i ai tātou, o tātou tua a mātutua, mai e pele i ai tātou. E pipisi le Covid le vau tangata, lea e ono a whai na ai tātou uma i Aoauli ese. O nisi tangata e sili atu ona tinga aina nai lo isi. Mo le pui pui o oe mai se mai onga. E whautua ina le whai o le tui pui pui ar Covid mo tangata uma o 5 tau sanga manunga atu. Ele ai se tutongi, mai mawhai ona whai pea uma le ono masina talo ona whai lo tui pui pui rata mai ar Covid. Pena e maua fo e wha mai. Mo le whatonu ina o sau awa noa po le fia maua o nisi whamatalanga. Whawhasota I lau fo mai po le whale talavai, pete tanga I le bookmyvaccine.nz. O e si la fia me e whaatino e mawhai ona e umi ai sau whale motu le lumanai. A whai fo i e sau whale motu, o e si la fia mawhai ona whaatino ni isi o fuafuanga, e whaonga ai le equity o lau whale. A wane e misia le por kalame, o le malu I whale, ia fiafi o sururu taitasi le se fulu e te ai le whaa. O le a e sila fia ai au wala e mawhai e ona e umia se whale motu le lumana ai, ma au wala e whaonga ai le equity o lau whale motu, e whaata wai se isi o whale, le pora kalame o le malu I whale, ia fiafi o sururu wa yaso taitasi, se fulu e te ai le whaa. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te whio mai ai I le Shine Dental, ai e iai inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea wins quotes I le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC I le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau I le vau le se fululua I le se fuluwalu tusanga I le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo e whaonga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului I le Shine Dental. A whio mai le 555 Great South Road, Manukau pe bala Aule lua fitu ono fafa, lua fitu ono fafa, mo le Shine Dental. Talo fa Samoa, wa ule ne yo kas futi alu, a wale sui ya ngila wa ule kio. A eva mai ina se fudu lima iva kolu, a mo Radio Samoa, vevela a. Lima video chau chen le fo le luanga I antule malo le tru ma am ta vale piki mai le fana wa o ngai se temi le o toe ma o I tonu au kila ni po New Zealand. Le tu wai fo yo o ngai le ia so lua ma lo la bro sa ya ma lo fu ya tu le fa ma lo si pe o ta o stemi o sola se fulu ma le tasi I lui
o loo tui da tule i le wha msidonga. E sui wha tutu o le tauvanga balota e pe o le sauni atu iai. E alo tātou o taro i le wha iunga o le masina fo le masino o kuso. O le whamai le wha matalanga o nei mataupu na whaila i nā tule i le ofisa o wha msidonga. E le aso for reile aso sfuma tasi o le masino iulai. E pe ona mawai atu. Mai o lewa amantai le niva yaso ia le ilo ina. Le ai amantai le aso lusu maliva o le winga le aso ngafu o le yaso asau. Mai ele wha moe wha mai alea i le aso se furuma le lima o le masina au kuso. O le winga la e umala le yaso nei a o le yaso fau o lea whanga soloi ia ilo ilonga. I le nā se furuma le tasi. O lea la o tātou mata upuia o i lātou. Ia eluina, mai lātou fwe o le a tali mai. I le tūlanga i pio le ia tātou mata upuia eluina ia sui tau wā. Ia po o sui tā mo e o le whainga pānota. O le lui mua. O le ena tu i lātou le taitai. O le vanga whai le fast. La aulia le mali toa le o tea pola tai vang schmidt. Nga i le sui whatu o le HRPP. O whauru sau toa Rosa Duffy Stowers, mo le tūmalo whapalota o nganga i whamaunga tolu. O le tātou lui mo mua le da. Lui lona lua, o le lui lea ale vena ale, e whaasanga e le sui whaatu, po le sui tau wā, o le vang whai le HRPP, o Pepe Christian Fruen, mo le tū whapalota leo whaleanta numero 4. O le isi tātou lui se manu sau noa, i malu no o whai manta sua. E whaasanga le minista o whaamsidonga, le tō wha ia matamua se manu wa santi sili pula whana o whaasale le anga numera mo mua. O le isi tātou mai mua au whaalele Mary Whaafawina ta eu, ngā i lea e le minista o le mano tausi o Public Enterprises le tō wha le antino o Wayne Fong, so o yalo o le tū mano whapano talea o whale antalua. O le isi loi pe o le tui na maile le tinganga mata whai inga nga i le tō whai a pipi pauli te vita tariu o le tū malo whapano talava o whaasale le anga numera mua. O le isi loi o paloa Louis James Towers e whaasanga lea i le sui whaatu ia po o le o lo avea nei mosu ia whaipule o whale anta tolu o ia fo i o le whailau tusi. O le vanga whai le JPP, le tō whai le ala i le pule rimoni a yafi. Tuala to ia i vau te vanga Iosefo Bonifacio, o lo iai ia la nalui. E wha te taule ia vaa wau salu ma loa lo fipo mo le tū i tū malo whapalota o nganga e maunga numera mua. Le nganta i lea o lo iei fo i le isi lu i e tuala to ai vau te vanga Bonifacio e whaasanga le ia vaa wao sanu malo lo fipo mo le tū palota lava lea po le tū whapalota i tū malo whapalota o nganga e maunga numera mua. Le antinu Wayne Fong so ialo whaasanga i le sui whaatu o le HRPP le tō whai au lungia Elon Piliopo Beetham mo le tū malo lea whapalota o whaleantalua. O le isi an tātou lui, e whaasanga lea maia lea tiro e whaasanga ia mua au whaalele Mary Whaafawina te au o whaleantalua. Ma le lui muli o le ministerial soifua maloloina, o le malo tausi a valasi, lua pito whanua, ta fito sele e whaasanga lea ia tangaloa le lua tupou afa mo le tū malo whapalota o Vaisingano lua. O inala, o le tātia mai ia tātou luina e se fuluma le tasi o o tātia atu nei i le mamea ia pe tātia atu e luma o le whaamsinonga ia e tātou tali ai. Fa mai e am tātou na ilo le vai aso asau le aso lusu mo le iwa, lo no ingo le aso ngafua le vai aso fau, amatai o na ilo a tātou ta upuna o le whainga pālota i le whaamsinonga e te tau o na mai o na maua uma tātou tali mai lea so se fuluma le lima lea o le masina, fau le masina o au kuso. O lona winga,
Ia e te tauna o tula so sfuma lima ua mau mele tonu. O aile ua mahalo, o aile ua whaase e tua ngalu. Ai pe fia fo i lea whai. O sui au whai. Mole whainga palot. Tangi lea o ina le manongi o funga la au e o le whaia e Samoa o tama whanau nei ti o le toia ina pe po a patita oto i lona lo sa tausi Samoa wana o e lava i lalo mi tele o whanga tama tua whale le papa uma whale le moana e uina e mativa ai tau ma whai lava Samoa lau tapua inga Peona talonu atuna mawhatai lo la lo whaiva O se whaiva tapua ia le mea moni e manuia Tawina ia e mana toa lo atunu pele male tapua inga Fofogamua ina le tōwhainga whiu se mo le tōwhunga i le te whainga o le Aoauli ma le whantunga whaiva in tāpua ia e male manuia ia e an tapa tautali o lona winga ia a kongwa e pe a ma se awhai a maua mai se whaiva o le ua se antu le tātou taimi e longo le wanti le Radio Samoa to is fulu lima bidute o na tāle o le tūlai tolu le rifo i a wauli o le aso lua malua o le rima sino JUL lua a whelo lima e pe ona masnia i vaenga o le aso e whapinei. Ia, e mawai le tātou whelo inga masani, e ma le sui o le tātou mana leo, o longa lue mai tono si o tātou. Tuto i lewa yaso, ma lewa yaso, i le aso lua, ia, ma le aso tofi e fualava,
i le teini ava noa mai ai. Ia, whiwhilanganga o le ua maua le tātou whilo inga le reiva iaso, ma le fionga ia lilo mai ava mai na vai, sui o le tātou wala leo, ia mai lo tātou tonu i Samoa, va tala vantu lilo malo le ngā lue, ia malo fo i leo nsai, tiutu ma whiwa alo whilima e pe o le ngā pati ai. Ia, le alofa maleanga leo le atua, malana pule whaasoa e alai lou, soifua maua pea lau tau Fofogamua, ia whapea fōi ia le soifua lau le leo so tātou o tunu o te whaatalo whaatuai i le swafa man malo ke riso. O ia o le tātou tapa ausilio i le langi, o tautai mua ma muli so se mea tātou te iai lefa o te maua ile nei whaatasinga mata ngofie i lo nanga le nei. Ia, talitone manatu o lo o whapena o na solonga man mea umai so tātou tunu umai tawhai fio la langi le ngatai leo New Zealand. O lo mawai fo ile nei por kalami. Ia, tātou tau whai awe le vi inga i le atua, Fofogamua. O ke vai e kuawa e pe wa e inga o ke men vai aso lea. Sa e whalang sa e kolengi e i vai aso e waka kele i kupilua i lewa atoa le lua vai aso. Ioi. O le mebi to sili na tā ua lilo mai ama. Ua tawhalo whina lo tātou te whilo ai. Ia mai le te leo whaala lawe sa e vevesi ei ma e pisi ai. Ia e wha tahi le anofo le tua. E ui lawa i tele ngase ngase o le tino nai whianga i ma oe. Ia e wha tahi o lewa maua lawa noa tātou te fisi le whai ai. E luma o nua e leo tua. Nu e leo le aemako ke manguia e ui ai na manu luma tau i le rei vai tau. Ia ai a maua mai lawa sina tala mai Samoa. Ia o le mepi to sili na tāua i le mai tau mai. Ia ma le tāpua inga ma le whaafunganga fo i e Samoa. Ia wai o lea e afu o le tapena le tātou o tiro. Ia leo toi poa malai o le mai tau antu. Ia o nai tau whai pe pese mai vaenga whaapu whai e lua o le whaatua tua i le tua Samoa o tasi. Ia po le fast ma le inchapi pi le mo tele i salafai. O lea wa tāua fo i lau tau wha. Ia e sao. O lena o mo le fast i le vai aso le la. Ia o manai ala la tau wha ngā solonga. Toa tele fo i la tau o le tātou o tunu uma i tū malo la sa poto ani i whaafonga. Ia ma whio fo i male vaenga whai al whaatua tua lea tua Samoa o tas. O le vai aso nei. O lau malanga fo i stui e sa vai. Malana fo i vaenga. Ia vai atu fo. Ia o la fo i ai. O le manai o la te tilo atu le whelanu lanua i matangofia mai o sala whai i le HRPP ma le fast. O le whai mea fia. Mani. I le eise tūlanga fo i le kau isa le bevesi fo i le au wha bevesi ia o tatou masani ia ai o le tūlanga na le wa iai manto fo le wa mata le campaign period. Ia lo no winga. Ia o oea ia awa o i le campaign period e alu ai le vaenga whai e sao la kou le akung. Kai pei au proposals fo i e whai. Whai loa lo wanga wa. Ia o ele ngata na o le tu malo. Kai minge yo sui e whai loa le anga wa. Whai loa lau fofuanga whaatatia. Mea o mawhapenga. Ia awange koe kawhia se mea. Ia lela lau au fo. Ele o ngai e fo i si vaenga whai. O le ai e la tau fofuanga whanga solo i nei. Ia manga i altanga te e lona i tu malo na o fo i le peo na mawal tato interview ma le fionga ia tole a fuatu i Filolo John Stanley. Ia o la ua sa uni uma fo ia le vaenga ia le office of Ingapalota. Peo na whamatala mai. O la e koe kou fru mai le mealenga le skala i kangaka. Ina ia mautinoa. O wane i eise mea fo i le whale tonu le tato whainga whitwhiringa e ala le stalanga ia ma tūlanga fo i au whamaumaunga le ofisa, mo le anga ia itua. Ina ia mautinoa o le lola le atu ina mai, o le lola e matua sa o le lei ia mami tonu. Lona tōru, ia o le aua whaila atu ia tangi i le ofisa o le whamasidonga. Mari. Sa o wala awa na nafi i le fionga i le restala, le sunga le pali tele ia pali i John Taimalangi. Ina ia mawhai o na maua le tātou ofisa, ia se tātou lisi. Ia se fultasi la tau o lewa wa foini wa whapena o na whaila foia la tau tangi tai moli. Wela le challenge lesi sui whaoli oli lesi sui. Iei mea lai wa iei le o talfianga i meltu la fono. O lea lana o maua neisi talau i mai tai o le whamasinonga o la sunga fua e le pe i whafonga ia
ia mene ia tangi nai luma le whamasinonga. Ia na maua ato ai leo, whai leo tatou maramla maanga iai. Po ai leo wa tangi e su ai, e mo ai. Ia oi whai leo tangi i a lea ma lea, whapena le tūlanga i le. Ina i o atu tai mea whainga palo ta. Wana i toi elme whai leo sai e aso ia. Umar whainga palo kai koe o mai koe la, umai uole le whamasinonga. A lea la wa whai mua le lo ilia. Ina i mawhaina e lo ina lo uso atau wā. Pea whai o e sila fia. O lo o iai mea e whale tonu le lestaranga. Mea ia kai peo le montanga. Le atoa i le tausanga le montanga. O le suia le no foi inei. Ioi. Mea na, o isus na le e ele le tūlanga lea. Ia o po se tūlanga foi le i le stalanga i le ingoa, o le suafa, o le matai, o tau fia po lea. Mea na lea ia lai ona tangi i la tau ia i whaasanga i sisui. E tātou te mawala le tātou marama maanga. Ia i le asonga fua o lumana i nei, ia li i Fofogamua. Mana whapta, e ma le tasi sui an tau vāo le na maua mai fo i telefou a ngalwa le mana au tanga vai. Ia, o le na e whapea ua whaase toa ngalu o no se whiringalo le tumalo pe a lilu mea. La sau sila fie le tulang. O le tau whāvui. Ia. E whamau lia le tulang. O tau whāvui le na whailana lana saunoanga i oi i le roadshow al fast. Alona winga la. O lewa withdraw la a wafo o lena watu ule avanoa e tau vaia isi o na lato tau mawhai o mai whatasil palota. Ia e peila lewa o lona winga la o le sui lena lewa te whau i tua lana tūlanga o le tamo e ai mo le tato whainga palota mo le tu malol na le ran mai e vui. Ne e fo ia vui i inga. Ia, o ina foi le ran mai le fionga pista. O ina le tu malol na o te lola mo tino le tu malol na le o te whau i tua ia le fionga ia vui se na forava masina mua. Ia, ai o le... Ia. Mo le sila fia le tunu o lilo mai ava. O leo te mana tua sa i ili tu la fono voi le mele o le montanga ma lau tau tua e whai tono nu uma le tu malo. Le sa tolu tau sanga. Pe tai la pe uma le vana i le swinga o le tu la fono le o la sa sila fia i le tu la fono le malona whala i titinga mai le tolu tau sanga e a nga i le tau sanga e pe tau sanga ma le afu. O te leo maa wale swinga le na, e paule molo o malama maanga, ia ato atoa le lei i aso. Ia. I tono, awa e koru se rau ongo sifuli maso le tau sanga. Ia. Ia a koa le lei ia, o lo unol na, ia atoa le lei le tolu tau sanga le na, ia atoa fo ia i aso na, o e nofo i nei, unless e iai se mea na leo na e malanga, for example, o se whaalawe o le maliu lai whai o lo tau songa po ai, na leo na e malanga for 2 weeks, pe lua vai aso. Ia, na umaila ia lea, o lau mafua anga le na, o le pepa malanga, ma le taimina e aluai, o le visa mea umana, e ave tai o, e tilo uma i ele ofisa, e wha maonia, e saola, ina ia tu, ina ia ave se tu langa foi lele, no fo nei, ono masina i nei, aluongo masinga i o, whangata i le montanga, te mina o le montanga ia tau sanga. Tau sanga le montanga. O se swinga la wa ye te mina ia wao, leo o te malama, ele i whaia swinga ia, te le ia na o mai tau whaia suile, tu la fono whainga palota. Ia. Lena tu e sui, ia lewa le tau nu, pe an sau noa le fionga le pale mia tau sio le atu nu. Ia fia mena o mi mataafa. Ele i tau nu mea ia ona o lea wa whapea ona ia le tonu le lato wa inga sa o mai tau mwhai suitu la fono ia. Se yo koe sa ili la ia se suinga ngā po inga u whai mai ukau sanga e whai langa mongkanga. But e tolu tau sanga whamolmolo al montanga tu la fono le na. O le taimi foi le na. You have to have a residence here. A whai o lesa ingo foi fafo. E ka kaulanga i loa i ele ofisa o whainga palota. E ei lo fale i nei, o lea te no foi le nuu, o lea e whaatino lau ngā ruenga le, tautau sanga al montanga le nuu, e te awai fontanga mea uma. So, o challenges nga, e mai le
si sui faolioli le sui faolioli a fai e loe kama le o pai o le ai o la fai le iso nga ainga inge o le sa wan ngofo le hotel o longa ainga la ngofo i o longa e kale sia o le nga sawa ia o isi nga mea le ke fa longo le lo ia sui ina ia mauti noa o le tangata lea e nofo mau sa mo fa tino le montanga E se le mana i o le tula fono na li lo mai ava fo ile le wao i tale wano fo nei fafu. Wae, e le mawhai no tai loa u mātu mea nei tutupu i tono le tu malo po o awhio anga. Pe a vai ngā o le kolu māsinga pe lua vai yaso le tate aluantua ina. O nau to whanongo longo le tala tangata. Ai awha pe o leka ki ngā i le ongo i le valu se furu lua māsin. Se tate... E pe yo le hao foi lele la tava ai mala te fa longo me ye tutu la so la gonda ye le tu la fono malona ta ua ile sound yen tu tanto finga palot ta tele ia fa mai le acryl tu la fono montanga ai o te tino atu uia o le tu la fono montanga ia ile tu la nga foi lele a fa pe le wengo fo isa vanga ka ye makwa por kiki ya me si o mianga ai pingo fie nga lo kala kwa ngi usila kokongi kuku pelengu ya malili o kar ia ole ai lo ila tilo a faio ole pule nga ali ma fai pule la to so ina le pule ma fai decision making mo se tu malo mo se fio anga a faila oe ole sa o to a inga le la wa fo te run ia ale ke ngo fo ni usile le ngo ma singa enana e sawa ki sauma e ko mo fail to tonu I o ye so decision making so sao o sao le o tau ainga I le soala puleina o issues ma mea uma I le vaaya o le nofo le lei o le nuu ma le fio anga ma le tu malo I le ati na e o le tu malo fai tau fia o fai o tamaiti o lo o a onga fia tamaiti lai ma mai fia tangata matatu o le nuu o pensione mea umfa pena o a issues o yengi domestic violence issues o ye ni tulanga foi o tupulanga o ye se tulanga foi le fola o fasaina mea umana so e ka kaulanga e ngofo tono sa fa inga lea ai sea a wa fa na e sa le parliament e te mala malama le lei le filifilinga ma le fai unga fai le tono I o le mea nga le fai le parliament e te au mai ai le leo lo tu malo mela na ya le no fa te ta ua I o le montanga lea ia fai la montanga le nu e te alu e te tautua awa o tatou o sila fia uma sa mo tatou loa Fofogamua ala ile pule o tautua o isi ia wanga o mai a ngei ke awa pali ke awa mai pali pe o le mea whana e o so le tiki ngā no talo to isi mea ila mo ia ta o to esa vouta e ka kele akrifa akasi ai to ngā mea ia isi a fio anga mai isi tu malo ngā sau ngea fa mai o le kamai a kamai la sau ma le masters of air o le engineer o le kaka makua kamai o le kaka kongo ale o kako ai le ino foi tonu I ele I fai al montanga wai ai Fofogamua e ai si tu malo le tu tino atu la wa sangi al kai mingi le pula ngu ave fa mai wa kon mon kan kon kausanga ia ai le atu e montanga a fai la le challenging ai le si sui fa olioli to inga mena e sa wan tanga tanda Mari. Wai America mai e langa ele I se singa kangi fa sanga mai ala e mala malama le no mafio anga wa o le si me tupo ele le vesi le ye ne ali Fofogamua ia e tala no ele fainga palota o tangata it's not just a decision o le tu malo ile sa fa inga matai ma io ele ali im fai pule le ai o tangata kol tangata awai lo tantanunga ile pa lo tama na filfilingo sui mai ale fa fine o la tau avela na tama lo na manawa se tulo eta uala na fai unga eta uala na filfilinga tangata tsawana awai ile soa ina o ai le tangata lea fa maka e alu e alofa e nofo mai e tala noa mai ele e alu so na manuia e tilo ile manuia lau tele o le tumalo o mea nga wala kala sa wale fakia e Fofogamua ia e ai tumalo la wa sai al pulangu o kemingi ele a komunga nga iskanga mali ai ona o le tulanga foi lele e fainga ele o ye se lui ona wa ye foi ia nu mafio anga mai tumalo la fa mai ia or ka konsuila
awange ko e alua se ko abel famsnonga vai ye le ya tau ta tia ila lo fala le wai Mari. Yoi. Ai atonu le Wa si. me na la tito. O le si sili le te no foni ma ua lilo mai ava. Pe afa pe o ito se sui tova. Ia po ita fo stanga te palo tau se itu malo. O le sili nei tauna e sili e lau sui le aluantu e au mai lau palo ta fo i lele e ala i wha la wiloa i e wha ngā solo le temi nei. Antono se sili e wha pea. O le antonu ale me le ala ina alu lo sui. E te fia pale mai le tofi o le itu malo. Awa o le fisilina. E te iloa ina, le sui o lai fia alu e whaatino ngā luenga mo le itu malo. Ia ma le sui, o nai alu antu e su e iana mea o ngai, te tonu o le tau itu malo. E tau kawange ai a le ngā fisini lilo mai awa i soufiranga. Ia, e sui le na o le pa inga le atal wai leo te mana malama le ye. Leanga le vai e ino ele nu. Leanga awala. Leanga awala ngā lui. Ele i whai awala ngā lui. Ele i sawe ale fina we whai awala ngā. Leo koe momo e ngi koe sawe koe manga ofo e koe ai. O mea umai ai te tawana tilo iai. Leo wha inga o tamaiti wale a onga. Leo wha inga o tupulanga tala vouka i se fulu lima se fulu onga usanga ua whai kaule le awa le koe o sa onga. O mea umana Fofogamua e te tawana tilo iai le sui. A whai lalo sui le whako e sa ngi kasiale. Kasiale kausanga e sa wai whai lau mongkanga. E tele inofo. Ia, even foi pe fa konu mama singa sau. Momoli se kupe le ngu unga fora. Ia watu le pule alim fai pule. Ia to ina fa pena. Ia isi fa unga to ina fa pena la ia isi e tu malo manu uma fio anga fa pena fa mai. Or kama le lei. Mawalunga le lei ya tamai. Sao. E ia uma me nai tangata. Ia yo tata winga lei na. Le tulanga la sa ona fai. A fai o lea i le tūla fono e fai le montanga tau sanga fai o lea wa soli i. La lau fika i tangata le wa soli i tūla fono i le a tau sanga montanga. La na sau i tono le palimini. E fa aongo le leilanga sau. Ioi, langa la orkula fongo le ka kou. Awana i le a tono tau sanga montanga. Ia, peitai. Ia, wa i fai le tūlanga fai le wa kasawa i isi mea wa whalongolonga. I ka mai ele ai o le. O le mea lawa umanga nga mawaya inga mai oili. E pule ali mwhai pule lawa umanga kara ngoko i inga. When you talk about loka li Fofogamua. E ke kaukala i ka ngaka ala e soifua i kongo le kumano. E le whapea e nga o se decision making ase ngu whailele. Pule ali mwhai pule whapea. Ia makaila i oes fuluongo lawa akri uma e awe kakale. Saingi lolo pule ngu awe. Ai a fai e fiku se lau ka ngaka i e peongo se lau ka ngaka kongo le kumano lea. Fea la o yele leo i tangata na. Na la tau iloa le tangata lea. Na wa ai na maa sani na iloa na winga. Sa tilo ma faa longo lo na leo i sana fai unga na fai. Lea ai. Ia on mea ngā o le winga na o le mea lea leo na fai tata tu la fono na. Ilo wa tatanunga na o as a voter. Ko es fa pe ilo pulo as a journalist. O le vota. O ki whaapea ku ai. E matua i tarwhea ngai le tūlafono nei o le tōtau sanga montanga i lo mawhawhau. E ilangi ke wai ngisi suinga li Fofogamua se usi aki tai. Ai o le tūlanga na. Leli, o lena e tāua, e mawhaina saingi le au whaunga ina le tala voi le saingi mo i ingi e le pule nuu. I e pole tamaita. E mwhainga saingi tamaita i o le nuu i me nei o whaamtalanga o sui e fia tau whaale whainga pālo. Tā lilo mai. Ia, o lau te whaalongo laua talia le sui tamaita i o le nuu. Mwhai ona saini. O le ala sea a fianga o i la tau ia o pule nuu ma tamaita i o nuu pe a whaile tūlanga lea o le saingi mo ingi au i lava. O le ala kou ki si la fia. Ia wau tātou. Ia ele po masela ina lilo mai am seo ka kou. Po le ala whamai e ke fusi ua ke pe laue ke a i le aso sa. E ngā mongo kua singa pe palangu mea maka fuilele e kau mafia fia le ka ainga. E vāwea whamai au ke pole. Au ke pole. Wai, ka akia mea kia. Le se tā au o le ngā lue. Ngā mana matafu i o ia pole nuu. Ma tamaita i o nuu. E whansa o ele me se le whai nisi o sui. O lo tā mamo e le whainga mpalota. E matuata ua latonga lwenga isa sui al malo. I tonu anu mafio anga.
Yoi, la tong el malo. I fai ngal wenga, tele yo ngal wenga ya nga ye. O le sile a filfilinga sili ona taua. Awa ale pule nu, e tilo. O ia ya le fonga o ngu, e kilo. Nga saule makai lea, o fai si tau tua al matai le. O ia e tilo uma ma fasili. Wai sinu ua, wale kasi fo ngale wale le vai tele. Tasia, ai wa vai fo ina e ona pitonu. Ma ia langa fenga pikongu nga lako kamala amai. Ya ai fa pela lua pitonu e tasil pulnu. Ya nga mai ya kopel pulengu o makusui le ya e ye me nga la kukupu e se le kai asanga mea Fofogamua Ale avea la le tangi a se sui o le tau va tasi ma le sui lea ua saingi mo ingi e le pule no u lilo mai ava. O le matafa yo ila ai ia wai o naifa mai ele ale avea a se kangi ia longa winga sa wa ia i le mele ka o le faa la tu o le sa onga lea le ngai o inga lea lilo mai ava. O le ofisili ke le anga o la ofisili le nga me langa le ngo fai lo la ukala fakwai ele tau na solil tu la fono itono le fioanga awa alwa ku fo le palemingi o le ala ku soli ku la fongo ya isa ele ya ko sanga montanga o le winga na la uya tala ai la lo manatu pa wale me na ya ona le tu langa fo le longo winga o le malo lo fa masingo ngai kang ai anga fa pe allow le challenge voters okay fai ya ko makuale file mula le mela ka ko ye ai ole me foi e tau ile tu langa le ona tiro so ye le official fainga palota ile tu langa ton le pat ele se me ma fai ele official fainga palota pe fai ole wa tasile pule fai pule ko mo ya kuma le pule ngule ala ko mai ole wa mai suile ole wa o mauna le wa okay lang mongkanga ona pepa la no foi ela kulengu anga le ngo masinga le ngala ko suia o longo winga la li lo mai ava tu i si tu wai ava pengela o le la mangu malo mai ngai pai po la fai ko nga mela le e mo ingi le fai pule o le pule no po le tomai ta i le no ilanga sangi le va mai ko lu ka usanga ai le lo nga le ngo masinga o nga le sa mongo ko ilang ke kusi foi le ala ko nga ka ko nga le la ko le lima i lungo kuspa ia le fai pe ava pe pale mai le tofia fai pule le i so la ngona ora ka ko i vile si maka pula le si maka ora la ka ko nga ka po e lo ka ia wai o le ka ke ko he ai o vea o lo ku kupu le lo mai yoi ba li Fofogamua le bango ngo pisa le mele ia langa o le me ta le na la no fai lo maltala le fakulo o fai al ma ko malo ke fai o la ko mai ka ai o le wa soli tu la fono ala kula kan kala ko ngol pa le menge o ko firia o le ya kolmon kan ai ni pe fe tu pu mai le tai mi muli le wal sui le ye le yango me ko ngo o le kerenga sui nga umal pa loka aluloia na o fa savilia fa pe yo se longa foi ko la cara de svenga pa loka ya le te vai lo le wata so at o le si tu langa ta wa o tu langa foi le ele lo ku fa kasi lo langa a ko yo le kumalo ia ai o nge wala kala pa loka lo ku le simpli lo ka wa ya so fa o kalesi lo ku le simpli lo ku kakoliko lo ku le fakasa lo ku le mekukisi al wa ku le mamonga ia lo ku ai e fa solo sa ia o vai ele tu langa o le mana la se fa sa mo ingorga me ali lo mai vai so o ia la ngona o makua ile mafau o sa wa ke ile kalesi e so le po ile wo fia ku ai o le ale mele fai nga Amerika usanga ako le anga o le tau tana ni lo mai o le fo e fa fonga le tantu tu i tu tonu o le mantu ainga ina i le sa o le mantu ainga e fa pe na le fai nga o langa o lana tautua e tautua i tai o i le mantu nu ulaitai ia ai kau kua fo i le mako ure i fa pe fo i kua
ai le va pe voi le whakari sei umal lima kausang. Nga ke ia re wari li e kukongor wharsa so le kawhewhe e lilo mai awai. Ole tūlanga nā whaanoa noa. Mea nā le o te tāe ai pele ia le leo foi le tātou ai ele pule o le mea nei o le pāro tama le whiwhiringa. Tātou ai ele malo si anga le taimi nei o tātou foi le tātou whiwhiringa ele lei ai. Tātou foi ele anga ai. Ai sea, ia langa koe ngā mea la lea. Ai ilo wā tātou nunga. Wā foi ia. O ke le fia malolo. E o mai la sia makongu ua umal fa mewa umal fonga ngu fa ko inga ele fumu. E fa mai sa ya li mfai pule fa nga o ko e paro kale le kofi. Nga o ko fa ing ekis. E matai el mato inga na tu fa mtala tu menna. So le wa fa ya mal to mautino nga o ko la ko ke paro kale kofi. E te tauna yeso mato I leo. Tauna wala aule. Tu wa yo tina o le ta o tu plang kale kele o whawhita uli o tupulanga talawa ule e te minei. E te tau ana wha leo, e te tau ana wha longo mele sui, o mea nei, I uka I kako whangua lai uka, lai a mama, lau alisi male a, mea umana. Ina ia wha manino, I le sui le la whirwhiri an. A whai o le tūlanga lea, ia. E o lo sirisila mai ale ali. O le tofi whai o le pule nuu ma le sui o te maitai o le nuu. O to finga to finga mai le atua a fai o lena filfili le atua e ala ile tusia ao ye yo senu ma se fio anga po se tu malo ia e tau fo yona ona fai ma le to ale tiuti awa la sila mai le ile to finga na to fiai e tau na mi tonu ina ia sa o le ia ma mi tonu ia e tu mai fo ila o e fai pela o kala lenga fai fela o kala le anu fali ile taimina mata o e tamo fai le e tau tala I tine tala vo o tatou atunu e awa I atu anu fale. Na whai lau tala lea. Ai alo e whaife awa ko a inga mai kau kua whai oki, whai mea uma. E ke kū mai fo lungai o, e te tausi a inga, e te tū mai whunga, e te tau tala mai, e la ngona e tangata uma oi. E la ngona lau leo, e ke mingoi fo iau ngaruenga, o ngaruenga uma o le rofa isa, langa sa e o uma iei mea umanga, sa e alwe avele le sua al makai sa e alwe avele me ai al fisi au sa e alwe kaukua le loku kaukua le ngu a e nofo mai fai lunga o e ke ilo ma vai panoa na o fiu anga mai tu manu ia fonga mo ba lo fa tai e au ngā le mele tante fa soa ia I lilo mai ava ina ia au ai ne ia pa no tamo ini ia wai antonu ia inisio tanto lilo mai ava il to ngā mena le palo tamo ini tu se te palo te ta inga e te palo ta voi le ono le fai tu pai mala fai vai le ko wa inga ngi ke wale male wa nga ko ngā palo ka va pe ngā soli o le tu o tanto o le wa te mo ka rasi o ke mo ka rasi ka ko ngori di lo mai vai I se ula ngona ni vai ta me ya min le fiku ke mo ka rasi le fiku ya ole ya se tatou o le taua foi le o tulaga le ua taimi nei tatou palota ia e lagona ina ai foʻi le pao o le tatou tatalo ia tatou taufai tatalo auā le filemu auā le amiotonu auā le sologa lelei ia ma se malo e tulaʻi mai tatou te iloa e latou te talia manaʻoga o tagata uma latou te vaai mo le soifua manuia latou te whaia le amiotonu, latou te savavali I ala o le ali. Ia, mea uma ia tātou te manatu mamanao iei. Ia, ai, ele mawhai o kako ulimanga ampa kui o makirikiro kui o le whai ngā pāloka mea umanga. A o le tātou te talo. Ia, whaafonga mai iei le atua o lo nā nganga pa iana te musu ia tangata umalava. Iela. Ia, tālo sia. Wa le wa tātia mai an tātou tā upuna e sfulma tasi le ana tāta ua I sui wha tutu ia o le anga I antu le whainga pālota. O le whamele wha mtalanga. Ama tāntu le songa fuola vei aso asau, se ia o lia le aso sfulma le lima o kusolo na winga. Mai le songa fuola vei aso fau I le lua vei aso tuan I lumatu. E te tauona o tie, mo maua umale mai la vai a wha mtalanga po tali. Mai le wha msidonga I mata upu I sfulma le tasi. O lea ua tu I nātu e nisi o sui tau wā. Ia e wha tau lava I nisi o sui tau wā. I to tonu o le tātou whaamasinonga. Ia wa ina le tātou te anga I atu iei. Ia mai o te mana tua lawa le tele o nisi o whai unga amene o nuu mawhia anga lilo mai awa.
I lano le pūlenga wha matai po le pūlenga ali ma whai pole. Ia le fo i eo oi lava ia mata upu nei le wha amsidonga. Ia ona umala ia leo na whai o le pule fo i le leituanga. Ai toi sui mai le wha amsidonga. Ia le wha ai unga o se tangata. Pe a ia wha o ngā ina lana ia te tau. Mwhea ona e wha lau i tele le titile. Le tā ua le se sengo me i elu. I le alia. I le wha ai unga e whai e pule ngāli. I ma whai pule se tangata o se nu upo se tu malo. Ai alu antu le tangata lea lui. Ia le nā whai unga u whai ante ia. I o i le wha amsidonga. Ona wha pia mai leo le wha amsidonga. Wa ave e se le tau pule. Lea ia te tau le tangata sa o loto. Lea la ua koe suia koe ngai ma le whai unga le wawatu. Ia, o le tūlanga nai o iai. Ele whai e se whale nu u la utara sa o le whai to le whai se whale nu u whiwhiringa o tofi. Nanga e aia o le aia tau o le tangata pālota. Māri. E te tau ona mana o mia lo na leo. Ai se a. Langa e soi fua manui. Ana whapea mai. Ia, o le whai ngā pāloka lea ngā o makai ia. Ia, pe almenta to ia almelo ine. Wa ulus futasi leo pālota. O ia whalo lato leo. So, ka koe decide inga le soi fua manui. O le mea lana. E aluele tangata challenge. O le tūlanga ia e fua issues. Mali. A whai ala kore kakale e lu ia e waku whapea. Ele ia ma se mea ngi kangaka nga whai e makongu. A le o sau whirwhir a whapea ala ku whapea. Ia o a oro ngofo i kongu. Ia kakale ele ngofo i kongu. E ngofo i oia pia. A ngar sau aro kumai ele i lopo whemele ngofo ai. Ele ai ma se mongkanga o whai. A mea umana e fua issues le turanga lea. Lua. O lea ua whirwhili ma whai lei unga le nu. Ila la tau tūla whono whale nu. Whai mai. Ses. Nga koe alu. Ai awer sui lewa mako malilia iei. Whawhela ia tau lea. E, o le whamasinonga, mawalunga Fofogamua nawa e sirafia. E la tau te whatawaina lea ia tau o tangata. Lona winga, e whao ngā e whamasinonga tūlanga na o issues. E a watu. O au whinaunga. O le mea lea ngā fua ai, lewa man na o whatea. Ia wa o le kele ngau. Kele ngau kumalo. Ngā whamai a, o le kangaka e alu. O lewa o mang kofi na ngu suirea. Ia kou malili e fo i mai le ngu whakea o kou. Ia tasi nā tūla whono. Le si tūla whono whamai e pe e fosi. Whamai. Ia, o le tangata e pālo ta esi, o le ainga e pālo ta esi. E whai e le whai ungalu. I oi. Ia. Whai e le whai ungalu. O le winga la nau lau siti. Po ke mo karasi esi a kako a mio pere. Ia ngā le kifakwa i a min le si kua ke karasi le si kua. O le mea nai e hao na sila fia e le tātou o tunu. Vai o le pepe se ka kouwha mai o tātou o le tunu o demokrasi. O i le ise fosi le maso a lilo mai a. Ne ise fosi le maso. Tu sala e iai nei tangata fo i e vai. E leo le vai. I nei tangata fo i whamai. Ia. O kai. Antono le mala matele a lilo. E nei tangata fo i e le o malama mamani. E tangata le malama. E le o iei le courage. E le o iei le loto toa. E whai ako le whai wanga ngu whamai. E langa wakasi ngei e a mama e sangi paro ka isi. E se la roka fia i ko i ngā mianga. Kaki fia iei. Ta te aluate o ta whati ei. Awa te loto vai. Ai a whai e te ilo o lau sui lea. E au ngā mo le tatou numare whianga. Alua o e whaatino lau oea i atau. Awa mea ngā lea ko pois. Na mai langa lewa kasi ngei langa u whai mai kasi a e sangi. Paro ka isi. O le mea lea o te ofo ai. O te ofo. I le whai mai. Awange e paro ka isi. O le a inga e paro ka isi. E ofo i mai ngu whai. O whea o e le official whai ngā paro. Kai mwhai e le pule ali. Mwhai pule ali ko ngunga. Aku vai whai ngā paro ka kanga ia. Alonga o inga aia ki le vai sui ko miki sui ka wahanga e aku i o le whai ngā paro. Kare i lilo mai ava. Ile nā tūlang. Wa o mela itia. Atonu e inisi o le tātou tunu o e le o malama iai. O nai ei la wai atatau. E te alu wai e whaatino. Na pau alona. Atonu o le whaatinonga o la wai atatau. E whaalu wai lau se leni. Ia atonu o le tūlanga fwoi nā e le mana na o inisi o le malu le antonu. Ua lilo mai ava matanga talau tele.
e whaatino le mea leo le luina o le tulafono. A ona e le tulafono, I laua ia te tau, whaatangata pālota, whaatangata nuku Samoa. E mwhi o rea lue lui po lea lava le whai unga tuantia to e ali. E sao, o tūlanga na, ai o le mea lewa ia ngi kako, a wai e fo isi fa mai. E oi mei o le skala li Fofogamua, fa mai. Le whakari a koa pēsa se sui ave mako e whai mako le skala, so le. Ia lewa tapuni ne le tato le stalang. A o mena sa te whaelongolongo i fo, le si fa mai. Mai ia, o whaku oi, o le ale le fofanga tau tu malu, e fa mai. Mai o le amak whakale kule li I le ale e saua. Ia, longo winga, e le kala ke lea lai kua sau lea. Mai le avenga ma mawha le wha, le tu ilunga tau awar sui whaoli oli. Ia, a le wa kose mea le wa kuar pālok. Ioi. I foi la, le maa fuai, na whai e le sui whaoli oli le tūlanga se se masoli e le tūla fono. Ona o le mana onga o tatanga mai. Ale saua e ali mai I loa sau ia. Siari inga ia koe awhia mako pāloka kui ei. Ia. Pai e le tūlanga lea. Olo no wingala li rumoia. E le ngata I le tū a sui a wha tutu po sui wha o lion. A ole matafo yui fu o tātou tangata pālota. E ngalo ia tātou e se le malo si o lau e kisi. O le malo si nao lau e kisi me whaina tū mai ei pai. Ai pa ua I la whai. Ia pe tūla I mai ei la whai. Ai pa ia, ia pai. O na whaatino ai lea, o ana folanga ia sa fola atu. Ile te mila whapene, o na wata milo antu ia tātou vāinga whaupai. E fola aku le ngei maranga. Ia ona e whaatali loa lea po ia manu malo, a le ise me hapeni ko kongo lima kausang. O longo wing. E le o sa o la folanga ia sa fola atu le te mio le whaalau I loa ali. Ia. Moni le leila o la futarenga li Fofogamua. Ai ele sui na o no foi fauli o le tamoi. Matana noa. Ai whaka aka o akuru kaiminga singa ka mai kaiminga o iai. Ia. Ai le kaka la campaign period. O le ane mea o kua. Ia, o isus la ia. O le pili o la whangau, o le pili o le vai. O sole. Ioi, o le tūlanga tonu ale na le mafua ai. O na sere te lo isi sui. Ona tātou mo tātou mana onga. Lan me la kongi fuer sui whakaasa wanga ngafi, lau pili o le vai, wa levanga e ingu le vai le maasinga ako, ai ko kongi lau pili. Ioi, o le mea na le tupu e le tele o tātou whawhita uli, le amenei whamasinonga. Ai, ilo o wafo I le asol nana matala noa ai marisu. Maori uli. Ai, tu watu les, aluaku les, e aku I kaawali. Aluak males o failo I le sui whakolala o karafa mai. Na o fai, lau te fai e le I tata la ni whaatou sina, ma ele o koe fai angi mwhako au alawangi e a vese kupe le kangaka e sang. Kusa pe le pāloka mai e ki o ia e fai a pea le ami o tonu. Kusa pe I kangi ia o e fai pea le ami o tonu. Awa e ke labla vea I whamasinonga. Ia, o le tūlaka na... He mahari e voi le whanonga voi le ua wana I vo tātou talanoa I le ni vanga le fiat. A tonu e maa ua mai ni sui lantou. Le whaia le tūlang. A whaio nei te anu e talo sanga le sui wha o lioli voi le e kokongi aku le ama. A whesa I ei kokongu o le si fia. Whakau sanga ma le awhare wake. Whesa I ei e le anu ke whai iai. Ai le I ko wangelonga au I lunga malonga suafa. O ia le fia alu I o e tautua. Ia le tu malo. Ia langa pia wa kuai. Pia wa kuai ka ko dilo. Anga va pesia mi wa ku. E pia wa kau natura ele mele aka ko I mengi o finga pa no ka. Ole o fanga kula ka ko mene. Awa ia le wata o tulanga le. Awa e mo I wale to e fatangani committee. Ai ia siva e ngal sui ala yo e tama faila to palo tama manino nei ainga ia le au ngama le wha moe moe la tu sui. Ia. Al maa lia la miangi o komiki. O ka uai, ta ua tangata ia. E leo maa lama sui. Le nge ia whewa I mar komiki. E whai paroka. E paroka komiki o ia la whai a le kupai I le kuai. Kusa o le au I lako whalawa ala e sere mena e mo me lako ia ko ngama lako. Oi. Kusa waleva ai mata o le whama o ni male ami o tonu male moni o le mele tatu te ia.
o si sui. Wa le kelengi o sui lo iloa. E moni ai lo te whati noa ni tupe ia tato campaign. Ai alua si sui e whaise long. Io. Io e tamo whai e ana wha tosina. Whai anga billboards. Whai anga posters mea nai wha pi solo. Whai e ana wha tasinga e alu e tautala ai. Tatongi le hall. Tatongi ia le sound system ale ainga le wha o ngai whai e ana mea ia. E wha ailo na ia sui malona wha moe a. Ia. Ele mana e kanga ia. A whai la aere ko mai. Kusa le makua I fia kau sangangi ko kongi le coach furu le fast furu wafe le anga loan. Hele fai atu lau tala. E te tau ana tilo e sa o le leia ia tala isi. Le te wa ai atu ia ilunga o social media. O vai kaunge ia ingu ai le vale le a fol poto. Mari. Le upul na. Nioi. Ia wai. E makua ingu mali e ia. Ona la sulanga lea. Fa mai. Si kako ye. Si o taimingi ka mo sawa ia nga mai ka ko kala nga kama. Ke fara ngolongo ki ai. Mai ka ko ye o taimia ngi o le ida. Taimia ngi le. Nga o ai wale ku. Wa ku le la si sui fa oli. Io. Le la wo mai lono fo no. Ia. Talo sia. Talo sia ia. Tanto pa lota male to fantatala. Ia lo fa I lau sui fa oli. Ma wata tu te fa ma fa ya e o le te va ayantu wa li ro maiava ya ele o mapu le mele o le fa ilo I le riva tau ya ele o mapu fo I le tau wa lo fa tu ainga wo mai masan ina yo la tu tanga to le wo tu wa nei lunga o la tu au ya mo la tu swa fo e fia tau vu an tau va e ala le tau tua I te tonu no ma fi anga ya ka ko ku ma ya wal songa fa ma fa o longo winga o ko ke mi foi lele au mai ile o lea fai pule li lo mai vai le tumalo ele I mi ngo ya se senge se kasi o le loan lenga fai pe afa pe ngo o ka ko le loan foi lele li lo mai o isi sui fai pule uma leia pa inga le io o mai aisia wa le vanga lu umar kupe le ingwe la wali I le io e moli sol le sui o nga ko kele le wali nga ngai soi fu nga e ko ake lea kamanga ke vai ku se fia fispiki apua ala faila e como I foi kua ele masania o fa pea o fa pea e pongi sala fe wa le ai masema umanga le ainga o fai ring e fia masinga le wa e felo vai fa pengi ia ai nga le wa ku le fale pe le fa ngal benga awa foi ona sui foi termini e fa ngata tu langa foi le ole ba ai tanga tai o mai o e fisosoani lana campaign e leise me ave ia e fo ia leise me ave ia o tulanga nali Fofogamua ia e tato talo si ia ile alo fo le tua mani ia lana musunga el telefo o me ia wata vai e pa lota I lo tau ainga tele ana o me ia terminate pe kele malia le nga bakau la tau ainga e te mana o e te pa lota fa mai selanga o ro kau songa I langa I kingo ma ko I se ai ya mama ka ko pong aku la mer kamala fa yo manga me ai manga o ka ko ai I hope ele se upule ata to ole upule le HRPP le tongi palo tamal poto ale alma ko fe kau ile le ya kai mingi le upuna le HRPP palo tamal poto tulang fo le lo tilo I tata wa fianga ile afianga si o manga onga soifua maloloina le tamau ainga o Samoa o mata upu onga I le security o le tata watunu mea umana e kakaunga whatatala I le tō wha le tata watunu e whai ai lau whiriwhiringa usa pefe mai o lo ukasen le alui e vai akule anga wakaua o e se mamau ai le ingi mea o awhi ai mea nei e tupu ma e tau ona e toi whirwhiri ma toi whirwhiri ma e toi tilo le lei tau foi na e fautua I lo tau songa po le ase tunanga fai ai for a voter ia o tunanga nali Fofogamua ma lo va tau ona tatu pa lota male le tō whae te tala ma tilo I tunanga o lo iai lo tatu o tunu uni fai vai tat le ya ma lo va tai le fa so le ni vai ngole Aoauli po le foi vai ngole via fia li lo mai
Ina ia whaalaua I te lea I le sila fia malamanga ana I o tātou. Tangata le ngata ia I bantou lawa ia I New Zealand ia o Australia. Ia whapea fwoi lo tātou whaasinumanga I Samoa. Ia wai pe o tau I nā le pau atu ai le ulu le la aua li lawa iau. I le whainga o le tātou e kisi. Ia ma le whainga fwoi o tātou whilinga. Ia I le whainga pālo tai le nā ma sinafo. O anisi vaenga na mātou misia mai le dawa iaso na tātou valavala ia o mai le neiva iaso lon tolo iula ia lilo. Ia, tā wal mata upul nei langa na mātala noa ma le ofisa sili o pūlenga o le malai vaaleli. Tā wal mata upul le vaalele le na whaapea na wheel tātou atunu. Ma pakai le tātou regional terminal. Vaalele langu liuli ia lilo. Vale la nuliuli. Pa mai lona ia leo nana na ave mo lunga le observer ia le telefone le mystery aircraft. Le na paka. Ia le mas fam talanga foi le au tele a facility ngia le tata watunu. Ia e o foi la I fasala launga mai ina ia auto. E pakal vale le sa mo e fasala launga mai singa ngai oko. Oh ia. O fa o fa pe wasau fasolo a koi a le tilo atu o una ile aso mua na apa le story observer na o vili ile CEO wal mlaiva le afionga tu man vau e vidi na o vili ai matala noa fa matala mai la fo mai le application na au mai ele company va le na sa lua o le saunoanga ale afionga le CEO o tulanga fo ia le mana wa mea le ka ko ia Fofogamua. E mana o ia iloa ma kwa ia lua kwa aki kwa langa ba ile ave va lele aki le pa se aki kanga ka male ko le va lele. Ya wa fa iloa mai la e tu man va ele ma fai ele lato poolinga ile aviation ia le mala va lele ia il va inga le va ia tu man va e laute le ma fai ona lato fa iloa ina mai. Le pasesi o ai le pasesi o ai tangata na o mai ai ele o se mea ngala ko o le mea le na le customs and immigration la tau te tilo wala immigration fai pepa o tangata details information o mea o mana le immigration mea na le custom ai sea sa ili le security o le tata watunu ina iau mai mafa au fale mai ni mea le tau I tono tata watunu mena we wakua inga ma le va inga le asikama o tu man vau pa mai o ko ye ya wa o si fa mai o ka leo mai mafanga ma oi I tono va le o si fa mai va le singa ko vai o ko ye le la fa pa lo ka nga mai singa ka le tele o ma fam tananga ai ile matal noanga e ta ua mea nei o le company va lele na au mai wa ta o mai fo. O le company va lele mai America. Sa la tau sanga mai. Tau no o mai le va lele mana tu o le wa kolosi tato space e ma wa tu pel tato tu. O le wa pakal tato malai va lele e ma wa tu pel tato tu. O sa no anga fa minsta. O ro fa pena ona la wa lunga la mai me umani. Le sa no anga olo ina wa file tato malai va lele fa populate la. O o le a paka inisio va alele tau mawhai e tu ti ma wha ngau. E male wha lave le a ngai mai o va alele mo pase se yaso uma le vai yaso. Mani. O le company va alele la le mai Amerika. O le antanu mai la se fulu fa. Ile te au se fulu lua ile audi. So ia lu ese la se fulu valu. Ia o ila tau nau mai nau mai ele pase se ita fafau. O ni milionea o mai tafau e fia fa ngala vanolia e tafau ai tono sa mo vai ke le fa manuanga e o mai nga milion e kilo ka ko ku ma o mai sisi ai kia fa pe mai o le la pio de hotel le ngai ma ko va ai le mana ia mal mata mo fie ia o la io tulanga na le la foi la ma wa le super tata watunu taimi a tole na paka le va le ia ai o le tulanga pe ona au mai ele ofisilio pulenga mleva alili pamol mol ele fa pe o ye puli nga mai lo le passengers lock e se fia foi le confidential me ia ali Fofogamua
Masano Ole confidentiality. E tau tala whianga i le wham talanga voi lele le mele o tupu i le valele. Si wakau ovale ala lai o kako. Ai le anu kanka ia su elanga sui fa ku voi lele lango lango makau mwhai inga ia mau ai seru manga i o kako kausanga rangi i o lo kau mwhai. E ana ngā ko ngoriri. Ewe, o confidentiality la leo le mea. Ele mawhainga whailoa mai ti te o tangata ia la tu te le manau. Wa ole ai taun tangata ai va enga o tata o tunu. Tai pelanta ue ele sunga le CEO. Ia ela tu te whaia tulanga lea. Ia mana ia foi lana whatano anga lunga TV1. Ai o te whamanino atu. Ia ona o lea lava eva aia ia wakene mai mala la fo mai fa wa ku lo lai ile ne valele e fa mai wa yo ko ye por kikile anga wa va ila o ko ye le wa papa kiu fa le ya papa kiu e vile papa kiu ma olo ia le tulang fa le ai le I manino le tata wa tunu lua o le tulanga le fa mai ele minsta male office silo pulenga o le no fo file mu tata tangata le fa poleinda awa o fa matalanga nei e ona va tu ele po lenga i lutata wa tunu fa pe soli no inga ka ko le o mai yangi ka ngaka mafanga mapomu a ngia ka ke mo moya tu langa la na o le tau fa manino atu ai le tu le ona o le wa ma tu o tal no atu fo ya ia mo se tata tala ia e mai el fa manga le o le aso an nafi ali Fofogamua na tula ia el fa masinonga ia fiu si kuka. Ese fiu foi man tos ia fiu. O le wai nei ia fiu. Na tula ila na file ila famas no ma walunga. Ia o te tolo po atu la na famas no na o molianga tula ia fiu na fiu molianga foi ile warrant of arrest. O yo na tu va ese atu le na ia I tula foi na mawai fora o fasaina. Ia o molianga na wala au le whamasinonga mawalunga na nafi. Lea la ua toi tolo po atu la solua vanu. Ia se I whaila umatu e le tua leo liu. I le tamaita ilo ia oro tula I mo fiu le fionga ia maposua tania to ilua. Ia charging documents. Ia mawhatala noa atu fo ia whaisitana noa ngā fiu ma tania ia polalo na sana ia fo tala o le ali tulanga iai pe io pe te ena na molianga awana neila ia o le na tula iai to tula iai fiu tula ila fiu I le whamasinonga whaitu malo ia wa whapenan tal sanga ina le tua leo le toi tolo po ina le mata upu le se ia whamautu mai ana to molianga se ia whamautu molianga leo ia ona toi wala awailea ila solima au kusola le watu iai le ia te wala unga lea I le whamasinonga whaitu malo. O le sunga ia fiu si kukalo mtus whamuina. Ia, o na tā o mai lola ia lea I le tūlanga whailele le vaenga ia na maua le ofisa o whainga pālota ua whao ngā ia pepa whanau o isi ia ele stala isi ia ua whai ai whai passports. O lea na whaatalusanga le to'olua o li ia na mala awana leila. O whaatalusanga, o talusanga le tua leo. Ina ia watu se polo ingan whamasinonga transfer ele mata upu lea whaatau le awali ia I lunga whamasinonga mawalunga. Lona winga e mawhai morianga. E to fia I lantou nei o lawe whaua lira mai avo e sauno. E to tolu I lantou na mala awana leila. O tamaita e to si mali e to alua. Le na wala awana leila. Ia ile o le tamaita ila o le na batu ia le tala al whamasinonga mawalalu. Whamasinonga whaitu malu. Pe su esana lo ia pe tali o na molianga. E te ufai mai tali molianga. O na molianga la o le na so mo mai wale valanga whao ngā. Kengi le passport le whason tu la fonu. Ia. Mai a Januari lua fesuluono ia aukuso lua fesuluono nga whao ngā inga le passport lea ta umeli numera I le o so na passport ia mawhai aini awala whaasoli tu la fono. Lona winga o le nālu whao ngā le lupe na malanga I se mea ia pe kala I se kupe
Ile passport le. Ai le so nga passport. Ya ole la te enal mai ta il moliang mo na se mai ta ile. Ya ole moliang alon na lua. Ele o so pe pa fa na me la solu fu fi ko yungi. Lua fe lua fa. Ele o so pe pa fa na o fa tino il so tu la fondo. Kwa le ko e aso lo kaka. Ya ole la wa tali te e fo ta mai ta il moliang ale lo na lua pe fa na. Ya, ole tu langa la na yai, ole wa fatu langa ile, no le wa te el tama ta imolianga, o fatu langa ile le ilo ina mta upulia. La se fulfito se tema tau sanga nei. Ma la se ful valu. E lima mo lima wale tu ole 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 ofia tu ina tu luma fa msinonga. La se fulfito le ma la se ful valu se tema. E fa sanga imolianga tama ta ile. O mta upu ile lo mai ava ya fu mai le tanto lola palo tape e se mafua. Foi na mata fasili. Ma wa male reporter TV1 na mata fasili le lo ia le sa tu la imole leo. On le ta wa melu afes fu wongo male wa fa si leva. FMI. Yo fa si leva FMI. O le na ma i le stalanga le masa ili ai lo ma trace ai lo ai ma wa ku. O le valang fa ngal me le wa le valang fa ile mi o si mai ka. Ia. Ia. On tu langal na. Ole awali ila ia to olua. O le wa na talo sanga ia polo ingal famasinonga refer il mata pulunga ile famasinonga mawalunga ia la solo ful valula son ful vasolia e fa pena ona to la wa iluma famasinonga mawalunga to le no winga e matu ya fa onga ia e onga molianga ia ma e lunga ile jurisdictionally Supreme Court ia o tulanga na ole sunga ya ma o maulena na manso foi le mo lia ya mau han ya le la le manino mai po fe le keisa mau ai foi simo lia mo mau na faia ya na pia foi la ia le ai pen tu la ia tofa le afiunga nasa unisapo ya mai ia fa ilo foi it's tau ona faila umatu ya ia fa matalanga ile ya matu leo ma me umana ina ia tali mai ia na ia tu o ia lo yo tu la mau ia ole la wa fa tarsanga ai pe a to pol mata upu a ole tu mai se talia a mau pe yo pele ai i molianga ila solimo o kuso se feutanga le lo ia malana client ia ma feutanga e fa male ole i me mai mana mi lo ia ia faila to le tu sai molianga ole sunga mau ia ole tulanga la nan tato famasinonga li I Fofogamua. Pau foi na tato me o mau mo nei aso. Okay, lorka ko pa local tato fatu susanga tato anabata wa pati tol. Ia. Ya ole ase I o el tato po kalame wa ole o fatu ne tato po kalame fo mo fatu tano ina tato suita va. Ina ia mawaro la tato finangalo. Ol tulanga la vai o tato po kalame na Samoa to ina ia mafai ona tato avatu ile suita wa ole akong wala fa ka kianga mo tu malo la la tapenanga wala le mafuanga wa ele ai sanga ta sa tau va ya no masitu langa fo ile wa manatu ane ai ole me le wa ka fai wa ai me le ya ma ya ol tu langa na le fe tato po kalame la te lo le tele o tato po kalame ai il va ya soni yo tato finga filinga ma finga palo te campaign le ma lo fa tang ya avelo le fa tava mo le tuele nga fa tang li lo ya wo mo le do tanto te fa so ai ya ma mai avantu ni si fo yo manatu fa tu pu manatu ile fa fonga anga mo le mai mo ta po I si tanto to do ina mantanga o le nei va yeso lo tolo le masino you like alo fa le tom fo il mano sultino fa before ila le nganga wana tua ya e longo pueli ya ilpa ia male malo le tanto to ele nganta Samoa ai fa before ila langi a to fa mo ilo na lofa ola tanto to silfa ilu mo no ile stofi ya pe tanto o li ilo na lofa malo na ngali o me yesu fitanga lo to lunga il tanto filo inga le diva ngole via lilu ya wafta ya tisho tata watu nu ya olo mai mo fa fonga mai fa manulu watu fo ile tele o le tata po kalamele awai ona ole tulanga la vai I tuatuangia fo I fale ainga ai el tatanunga ia la tatu fa awau na fo ia stofi ia inisi fo ia tulanga la tupu mai tatu tunu wana nei lava ila Aoauli Fofogamua
e sa tala ina I fo I se tasio fa moe moe ale vaenga lea o le ngā wenga e. Ne wa tala inisi o stations fo I whai ona whanga I a maa o ta avale e tisi. Ia. E tonu tātou o tunu. Ia, tasin nai tu lena whai I le taipi ana nei. Ia, ai saula stofi, ia na tātou maua leo sa tātou tala. Ia po la songa fuafo. I sa tātou porkalame whawavave. Pe a maua ia se whamatalanga I tangi ia ua whaulu atu se fulutas. Ina mole manino se tātou atunu tangi ia. Lesi sui whaolioli anga, I lesi sui whaolioli. I tu langa I le anga vaa ai. O le anga vaa. Le challenge I anga vaa ai. E tau vai le whainga palota. Ia ai Samoa. Ia whamalulu atu fo I pe ai ai se pati ua sala ia pe o se upu fo I wale tau tamani I lau whaafonga mai. Ia manu awe whale lo fina ngalo. O ma ua ia Fofogamua. Ia o tama whai lawa I le mawhai ngatai. Ina ia mawhai ona tātou whasoa e tu sai mta upo e maise tu ina atu o meolo o tutupulu tātou atunu mo sila fia e si tātou atunu olo o alalam papa au mai atunu mau. Fofogamua manu ia tele lau tiu tele afiafi. Manu ia Samoa ma ngā ruenga whaawawa e maise whoileanga ia tu I ainga le afiafi nei. Ia tātou whila I le stofi le lofa maleanga lei o le atua. Soifoma ia manuia le fianga ia lilo mai ava mai na vai le sui o le tātu wala leo pe o re whaafonga e lana tutua mai tutonu o le tātu o tunu. Se i ori alwa ia so o I le astofi aso nei lo na lo whamalonanga le nei. Ia, toi tau whaia ia lilo pe I se si tūlanga mo ia ia tātu tau le banga o le tāmo e ngā malasa I linga ia o sui tau wā mo le tātu whainga pāno te tele I le whae unga o le dama si le fau o kuso. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. This is an amazing true story about a colonel in England. Although the colonel was married, he also had a mistress. In fact, he was planning to leave his wife for the other woman. But before he could, his wife planned to have him killed. She set her husband up to make it look like he had actually killed her, and then hid her body. Her husband would then be convicted and killed for the crime of murdering her. She planned to disappear by hiding for months. Then she would suddenly appear in public and pretend she had amnesia and completely lost her memory. Well, the wife succeeded in framing her husband, so he was accused of killing her. The London newspapers called it the crime of the century. There was just one problem. Only 12 days after she disappeared, someone recognized her on the other side of England because she was so famous. Yet of all people, this woman would have known how to get away with murder, for she was the writer of the world's best-selling murder mystery book, The Master of Murder Plots, Agatha Christie. You may think crime pays, but the one who actually pays is you. The truth is, no one gets away with murder or any other crime. Sooner or later, we're going to pay the penalty for all the wrongs we've done. There's no escape. It's a law of the universe. You reap what you plant. What goes around comes back around. And just as God's physical laws, like gravity, always work, it's exactly the same with his moral laws of right and wrong. Sooner or later, you will pay with your life. You may think you've gotten away with that stealing, lying and cheating, or unfaithfulness, but don't fool yourself. You are going to pay, sometimes in a way you least expect it. There's only one way out. It'll not just keep you safe from terrible pain and judgment, but it's also the only way to enjoy your life to the fullest and have the most fun without hurting yourself or others. You see, our Maker gave us these laws for our happiness and safety. So today, won't you ask Jesus Christ to forgive you for your wrongs and to take charge of your heart and way of living? He'll show you his right, successful way of living that always pays, his good life that lasts. Just think a minute.
Family Peace Chapel to Luan to Ile Polka down, let's think a bit more in time to Umalava. Letting Timber if you know to a feet to Malafi to Nantale late to La Efa. A late to all no for a divine less soul if up tour. Ja, met het toemelo dangal kassa beats and appliances solo fanga solo. Set for fabric no for toloma no for single selua. Maile iva tala il verso moenga queen size. Maile fitu tala il verso. Ole iPhone 13 maile se full lima tala il verso. Ja, wel een smart TV. Lima nisi lona la tele. Ile da ole se full lima tala il verso. A few on the law in the 5 feet to 5 Great South Rodeo 2. Yep, all the total feet to weave a Great North Roadie die Henderson. Valau jele oval selo. Lua. Lima fa valu oval selo. Lua. Lima fa valu. Ja, te mawai jele tantu la lana o te hu. Bea omile numero lua. Ja, po Henderson. Omile tassi toloa tu jai. Sa iliese o loa 90 tau sa ilia. Fai loye ne fa fonga radio Samoa le fa salonga e mawai sa me alo famile sunga ya Prince ya malana au finga wenga le ngantai o te huhu ya fa before I na I lona la I Henderson ina wonto ono minute ona tale o le tu la e fa Tasilima I vatolu amo Radio Samoa. Ja, o tōno o mai se teimi o le nei fia fia tōno ngai le tōtō mo e Samoa fa uti tele. Mo le tātou mafutanga mai le Aoauli ana leila. Se ia ulia mai le nei vaenga le fia fia. O au te talia i le mon meo le whinaunga fo I lele e whinau se manta upu. E te tala noa loma e whinau le menta o le tino. E ona se lo leo le menta tātou te anga I antu iai. E alofa le tua ma te iantu lo soi fuama lo tātou wola. I le so antau tātou whilo I lunga pēu mga lunga lole ea. Sao le waile sao le fionga ia li antua peseta savea. Tau te bafuta ba mai antala mai tunu o le Pasifika male lalo langi. Te pena mai ele tira matua ia Miriama la topo bari. Ma le poloka la mea ngā ngai fo whaiva. Mai antala mai tunu o le langi ma le Pasifika lo vantu ma da tua au fuala. Male penisula mai tai tu pito ia pia si o utau langa manaya e fe pula fi mai le sau o ata uma o fetu o le lani e sulungi ia umasia uhani a o le pasina se Yesu solo ia Samoa no uatulu se ifai mafianga ie mama atene matama olo sisi vai mapepese matata lato tunele a oma Tape mali o vai singano ono ai tine matama yung alona awala lau papa le pasina se Yesu solo ia Samoa no uatu
se matata na tūnulele a o mai mane ilana o le nia na o u masi a u hele Wafa apea